Pomoži Bog, dobrodošli u srpski košarkaški magazin Zona Pres. Košarkaši Crvene zvezde osvojili su nacionalni kup Radivoja Koraća. Širom Evrope također igrani su završni turniri nacionalnih kupova. Dosta evropskih velikana ili učesnika Evrolige je stradalo, a naš nacionalni kup bit će u žiži, naravno, ove emisije, odnosno isključivo jedino ćemo se baviti time. Gagi Nikolić, moj gost, pa da krenemo od početka, iako u suštini u četvrtfinalu izuzev duela Spartaka i FNP-a ostalo je manje više sve proteklo očekivano. FNP je savladao Spartak, ali posle tog meča je jedan sudija, da kažemo, sklonjen sa delegiranja za nastavak takmičenja zbog evidentne greške koju je napravio, ali da ne krećemo odmah sa sudijama, nego da kažemo, ajde, sa utakmicom između Spartaka i FNP, da ne komentarišemo ostalo, jer Partizan ubedljiv protiv Vojvodine, Zvezda protiv Borca koji je imao dosta kadrovskih problema. Dunav je ipak, u sve čestitke, ekipa koja je napravila najveći podvig i ušla među ove ekipe. Mega je mnogo jači rival, ali eto, kažem, da se osvrnemo samo na taj duel, jer ćemo o Zvezdi i Partizanu pričati kasnije, a o Megi i FNP-u nakon polufinalnih kratkih osvrta. Dobro, da kažem da je do finala sve proteklo prema očekivanjima. Partizan i Zvezda, kao što si rekao, su lako rešili četvrtfinalne i polufinalne duele u svoju korist. Da li je očekivano da FNP izbaci Spartak? Ja kažem za Partizan i Zvezda. Aha, izvini, dobro. To je bilo apsolutno očekivano da ubedljivo pobede svoje rivale dvocifrenom razlikom, naravno i u četvrtfinalu i u polufinalu. Također velika razlika nije mega, kao što je rekao kolega iz Banovaca, 2 ranga iznad, nego je 3 ranga iznad, kako se zove Dunava. Podsjećam da Dunav dolazi iz druge lige Srbije, pa ide KLS, pa iz KLS-a se ide u ABA 2. U ABA 2 je gotovo nemoguće ući u ABA 1, ali kažem, znači velika je to razlika bila u kvalitetu. Također sve čestitke Dunavu iz Banovaca na plasmanu na završnicu kupa, naše kupa Radivoja Korać. To je isto očekivana i ubedljiva pobjeda Mege i nekako se pretpostavilo da će eventualno jedina 2 neizvesna duela biti četvrtfinalni par između utakmica koji si pomenuo FNP-a i Železnika i Spartaka i Subotice i veliko finale koje je došlo prema objektivno očekivanju. Očekivalo se možda malo uzbudljivije između Mege i Partizana polufinale, ali ajde kasnije ćemo o tome da mi malo posjetimo Spartak i FNP. Pa nema šta puno kažem, sve se svelo kako utakmica išla sa usponima i padovima jedne druge ekipe. Bilo je stvarno zanimljivo, onako dosta čvrsta košarka, onako kako igraju te ekipe. Obe ekipe imaju s jedne strane ambiciju da se nađu u play-offu ABA lige, s druge strane da izbegnu ono posljednje mesto. Kažem, i ta teorija postoji, doduše malo teže, ali ne znam šta bi bilo u momentu da kada bi sve naše ekipe ušle u play-off, znači to bi značilo da se, a realno je Vojvodina ili Zlatibor da mogu da osvoje kako igraju u Vojvodina je pokazala protiv Partizana, odlično je bila, boga mi, dobre 3/4. Pa jeste, ona izlazi iz jednog turbulentnog perioda, bolest prvog trenera Isakova, pa je njegov asistent vodio Vojvodinu jedno vreme, sad su doveli jednog kolegu našeg iz Makedonije, tako da je Vojvodina iz jednog turbulentnog perioda da je gubila objektivno neke utakmice. Imao sam prilike i da gledam nekoliko tih u Košarkaškoj ligi Srbije. Čak mislim da je ispustila prvo mesto trenutno u KLS-u. Mislim da da. I Vojvodina jeste odigrala korektan meč s Partizanom, ali kažem, ipak je to onako, ajde, velika razlika, kako se zove, u kvalitetu. Ja bih da se vratim još malo na FNP i Spartak. FNP i Spartak. Kažem, usponi i padovi jesu to 2 čvrste ekipe. Aha, da završim za ovo što sam teo da kažem, može da se desi da postoji taj baraž protiv ovih Vojvodina i Zlatibora, tako da svi se trude u ABA ligi da izbegnu to posljednje mesto, a većina naših klubova će biti u play-offu. Ja prognoziram da će minimum 4 srpska tima biti u play-offu ABA ligi i da će ovi iz ABA 2 minimum 1 biti u velikom finalu.
Utakmica se svela na taj posljednji minut gdje se vidjelo da je potpuni egal, dva tima, sada jedni i drugi su grešili, desio se taj zadnji napad, ta situacija, kako se zove, kažem, ne bi ja puno da je komentarišem, mnogi su je komentarisali i FNP je stigao do polufinala izbacivši Spartak. Smatram da je to ipak iznenađenje, smatram da Spartak ima mnogo veći budžet, da su ulaganja prvog čoveka Jaramazovića i njegovih saradnika, kako se zove, velika u taj klub i da taj klub raste. Ja sam objektivno očekivao da će ipak Spartak ući, bez obzira što smo svi pretpostavili da je to onako trebalo bi da bude najneizvesnija i bila je najneizvesnija utakmica. Ajde, pokvario se utisak ne malo tom posljednjom situacijom. Ja na kraju ni ne znam, jedan je sudija sankcionisan, ne znam kakve su kazne sudija generalno bile. Samo je sankcionisan sudija koji je bio u tom onom njihovi podeli terena, ali ostaje nejasno da je ocenjeno da to nije bio dovoljan akt nasilja, povlačenje s leđa za ruku, da se svira nameran faul, pošto faul uopšte nije sviran. Znači, prvi sudija Čalić mogao je da kompenzuje donekle grešku svog kolege tako što će dosuditi dva slobodna bacanja. Jel on gledao taj snimak ili? Da, on je glavni sudija. Znači, tu je napravljen takav kompromis. FNP je pobedio. Pitanje je da li bi Spartak dao slobodna bacanja. To je isto pitanje. Ali ako već gledaš usporedni snimak i vidiš da je tvoj kolega pogrešio, ne možeš da doneseš odluku da to nije bio akt nasilja kada je bilo povlačenje za ruku, ispravljaš grešku svog kolege jer je to traženo i daješ šansu ekipi, a ti si oduzeo. Ova posle priča Mikija Milojkovića je smešna. Znamo mi u košarkaškim krugovima ko je Miki Manojlović, pod čijom je kapom i šta i kako radi pod čijoj direktivi, ja tebe neću uplitati u to. Ali ono što je on pričao na onoj vanrednoj konferenciji je smešno. Mislim da je i njega sramota. Zvale su mene mnoge sudije i rekli mi šta i kako. I desilo se to što desilo. Ali kaže da ne krene priča oko suđenja, stoji ograda da je pitanje da li bi Spartak realizovao dva slobodna bacanja. Ali sudije su pogrešili, imali su priliku da isprave svoju grešku, nisu učinili. Mogao je Spartak i ranije da reši meč. Spartak je u prvom redu sam kriv zašto je doveo sebe u tu situaciju. Loše branjenje prethodnog napada, je primljen koš nakon lošeg građenja. Kuzmić je, želimo brzo poravak, naravno, od momku koji je, nažalost, pridružujem se tvojim željama, zaradio tu tešku povredu ukrštenih ligamenata. FNP otišao dalje. FNP Crvena zvezda, Zvezda otišla u finale. Partizan Mega, delo je kao da je Partizan se više mučio protiv Vojvodine nego protiv Mege. Očigledno je utakmica u Pioniru upalila sve alarme, iako Partizan ima neprijatno iskustvo protiv Mege. I to je utakmica odigrana krajnje ozbiljno. Jedan sjajan trener Mege Barać je rekao da Mega nije igrala u takvom ambijentu punog čajera na gostujućem terenu gde je Partizan imao podršku publike i da su njegovi momci, mlad tim, izgoreli. Partizan je relativno lako to prebrodio. Pre nego što pređemo na finale, kratko, kako si video tu utakmicu? Dobro, Mega je isto jedan onako ozbiljno takmičarski tim, bez obzira što je najmlađi tim ABA lige. Oni su sezonu krenuli dobro, prvi kreću sa pripremama, prvi igraju te utakmice i to oni koriste na najbolji mogući način i prošle. I ove sezone, naravno, i to za poštovanje jedan dobar sistem. Izabrao si pravu reč. Počeli su sezonu s 4-0, bilo je onda i pobjeda i poraza, doduše više pobjeda, manje poraza i oni su tu negde na ivici, na granici da se plasiraju u play-off, što bi im bio kao mladom timu veliki uspeh. Prethodne dve utakmice između, znamo kako je bila ona prošlogodišnja, šta je donela probleme Partizanu protiv Mege. Slažem se da ova utakmica na, mislim, badnji dan nije baš igrana pred punom dvoranom. Igralo se u hali Aleksandar Nikolić, Da, Mega je bila tamo domaća. Pioniru, jeste, i nije objektivno bila puna dvorana. Verovatno onda ovi Megini klinci zaista nisu navikli na onaj ambijent kakav je u Nišu, da je Partizan i Crvena zvezda imaju zaista jedan jak domaći teren, ne samo arenu i halu Pionir s vremena na vreme, ili Aleksandar Nikolić, nego i Niš je jedan jak domaći teren i za jedne i za druge. Tako da
da malo jesu podlegli atmosferi pritisku. Partizan se uozbiljio da ne dođe u problem kao što je znao u prethodnim nekim utakmicama da uđe u problem kada igra protiv Megepa i da izgubi utakmicu. Maksimalno je odigrao taj meč i, kažem, jedna ubedljiva pobjeda, onako lakše nego što se očekivalo je Partizan dobio i stigao do, kažem, velikog finala. Pre velikog finala, da kažem, evo ja da se vratim, ja sam isto vezano za sudije jednom drugom stvari razočaran. Na ovom turniru se nije pojavio Nikolić, nije se pojavio Juras, ali da dovršim zašto sam razočaran. Ne, samo ima još neki uvod pre toga. Nakon utakmice Spartaka i FNP-a, ni na areni gde se gleda usporeni snimak, da ne pominjem komentatora, to je posebna priča, nijedan skoro portal, niko nije napisao, gledaju ljudi usporen snimak, da je Spartak oštećen, da je bio faul, da ima osnova se svira i nesportski. Niko nije objavio ni reč o tome. Zaista frapantno i neverovatno. Narednog dana Spartak na Instagram, na društvenoj mreži Instagram, objavljuje sliku sa faulom koji se vidio iz aviona i koga su svi videli na usporenom snimku, košarka u Srbiji. Nakon toga, tek nakon toga, se kažnjava treći sudija, a prvi se stavlja da sudi finale i da to bude kao glavni sudija. Priča ima predigru. Još od prošle sezone, kada je sklonjen sudija Juras nakon polufinala da ne može da sudi finale, gde je opet stavljen sudija Čalić, koji je bio prvi sudija na utakmici Spartaka i FNP-a i koji je sudio finale. Skinut je zato što nije praznio dvoranu zbog uvredljivog skandiranja na polufinalu između nije igrao Partizan, da li Vojvodina i Mega i FNP. Nije praznio tu, odnosno nakon toga utakmice između Partizana i Vojvodine. Nije prekidao i nije praznio. Zbog toga je kažnjen i nije sudio finale. Čalić je sudio. Juras je sklonjen. Bila je priča, kažem, opet tragikomično, to možda prođe kod ljudi obskurne inteligencije, bez pamćenja i pred novinarima koji ne smiju da pitaju, ili sa novinarkama, sa sport kluba, sa naručenim pitanjima. A to stvar je prosta. Znači, 4 najboljih arbitara su eskivirala da sude finale, jer ne žele da sude. Ne kako je rekao predsjednik Saveza zbog Evrolige, nego zato što ne žele po njegovim direktivama kad da prekidaju utakmicu, kad ne, kada da prazne dvoranu, kada ne, što smo vidjeli u KLS-u. Znači, nema Ilije Beloševića, nema Jovčića, nema Jurasa, nema Uroša Nikolića. Pa, ajde, ne mora 3 ili 4 najboljih arbitara ili 3. Njih nema. 4 najboljih. Ajde. Ne, hoću da ti kažem. Znači, njih nema i onda se određuju ti koji se određuju. Oni se nisu izjasnili sem ove dvojice, ja ti kažem, ne ulazeći u sve ostale stvari. Hoću još jednom da se ja pogrešno ne shvatim u odnosu na te arbitre. Nikolić, Juras, Jovčić, Belošević. Ja lično sa njima na terenu imam dobru istoriju. Dobru istoriju, imam veliko poverenje u ta 4 arbitra. Smatram da su naše najbolje sudije. Što se mene tiče, do kraja moje karijere bi volio da mi uvek oni sude. Znači, bez danjeg, uvek bi. Ja mislim da Ilija Belošević sam može da sudi utakmicu. Da mu ne trebaju drugi arbitri. Toliko su kvalitetne sudije. Veruj mi na reč. Znači, imam dobru istoriju, kažem, sa svom 4, sa nekima možda nemam, možda sam objektivan, možda nisam toliko objektivan, a prema sebi, ali ti kažem, to jesu i na kraju su to evroligaške sudije sa velikim CV-om. Zna se godinu dana, mi sad znamo sljedeće godine kad se igra kup naše zemlje, koje je jedno značajno takmičenje, ne možemo da kažemo i nosi sveto ime. Znači, volio bi da se te stvari reše na vreme. Da se reše na vreme, da znamo da li će naši arbitri, ne u zadnji moment se otkazuju iz onog razloga, znamo, kažem, da smo živi zdravi 2026. Februar, polovina se igra kup. Obaveze, izgovori i ostalo, ne znam kakve vrste, smatram da su to naša 4 najbolja arbitra koja su trebala da sude
završnicu kupa, najbitnije utakmice, znamo koja je najznačajnija u našoj košarci. Također, po meni, oni treba da uče i one mlade sudije koje dolaze, a nemamo ih baš mnogo. Prevazišli su ih sudije iz Hrvatske i Slovenije. Evo, počeli su neki iz Makedonije da dolaze mladi, počeli su neki iz Crne Gore. Prevazišli su ih. I zato ti kažem, oni treba da sude mlađe kategorije. Gledali smo jesmo gledali finale prošle godine pa smo to konstatovali kadetske lige. Oko mlađih sudija koji dolaze, koji nisu rang Evrolige. Znači, FIBA... Možda budu. Ne želim zbog toga da kažem. Sudije koji ne sude Euroligi na takmičenja, sudije koji sude Euroligi na takmičenja, ne mogu da sude FIBA-na. Znači, svetska prvenstva, evropska prvenstva. Znači, trebali bi da imamo mlade sudije koje bi mogli da sude ta takmičenja. Mi nemamo ni jednog sudiju koji sudi. Na olimpijskim igrama i Bosna je imala Zurapović, tako kako se zove. Hrvatska je imala svog sudiju. I Srbije nema. Znači, ta priča... Bio je samo Glišić nekada. I on je sklonjen. Znači, znaju i u FIBI šta se radi ovdje. Ako je problem Euroliga, zašto FIBA ne stavi njih? Šta se radi? Pre toga, Željko Obradović na kraju konferencije odgovara jedno novinarsko pitanje. Izgovara ono što novinari ne smeju da napišu. Znači, ljudi ne smeju da napišu, komentator ne sme da kaže da igrač Spartaka fauliran i da je povučen. Zašto je kažnjen treći sudija, a ne prvi? I sad čovjek kaže to na konferenciji. I nastaje haos. Zbog istine, ne kukanja, nego zbog istine i zbog nečega što se vrtelo od prošle godine. I sa finala KLS-a gde smo imali obrazloženje i tragikomičnog direktora Lige Gruina, koji se pojavljaju tamo, sedi u loži. Zašto to nije bilo prethodnih godina? Najveći pljuvači Saveza, Gruin i Jovičić, sada sede i vode tamo neku glavnu reč. I to ne da vode, nego Jovičić koji je bio predsjednik prvoligaša je postavljen za potpredsjednika Saveza. Nakon Željkove konferencije pojavljuje se jedna gospođa ili gospođica, ja ne znam šta, i saopštava nam ono što je saopštila. Što niste videli, što nigde niste videli, to nije bilo na TV-u, nije bilo na portalima. Preneli su posle moj snimak. Postavljam normalno pitanje i pitam ko je, ali ne znam ko je dotična dama, vidim je šta i kako je. Ona ustaje, ne želi da kaže i odlazi. Kaže svoje ime. I onda dobijam informaciju, vidim da je to, zove se Maja Kostović. I vidim, to je osoba koja predstavlja Košarkašku ligu Srbije. Znači, koja radi za Gruina, a ne radi za Savez. Šta se ona pojavljuje tamo? Savez i Liga nemaju nikakvih dodirnih tačaka. Ja ne znam, stvarno, pitam ko je ta osoba. Vidim, ona se pojavljuje u saopštenju Crvene zvezde prošle godine, gde se iz Zvezde pozivaju na novinarku Maju Kostović iz Foče, o nekim njenim tekstovima. U saopštenju gde se obraćaju komesaru za suđenje ABA lige Dožaju i gde mu šalju pretnju sudijama da ne mogu da im garantuju bezbednost. Tu se pominje ta gospođa za koja nemam pojma ko i šta je. Ukucam da vidim, izađe da je bila glasnogovornik Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine. Da ne idem sad da ne politizujem neke stvari, da me ne bi optužili za nacionalizam, šta govori o srpskim klubovima i šta se sve dešava, kakav galimatijas. Takva osoba izlazi pred novinare i daje te informacije u čije ime, u kom svojstvu. Ja stvarno ne znam ko je ona, zato i pitam, bez ikakve loše namere. Sutradan prave vanrednu konferenciju koju prenosi televizija Arena. Konferenciju trenera i drugi stvari nisu prenosili. Ja nisam pozvan na to, a i ne bi došao iz drugih pravnih razloga zbog nekih sudskih postupaka koji se vode. Vidimo, ne zna se ko je smešniji. Onaj prvi koji govori, ne zna se Miki Manojlović, koji ja sedim pored, koji pre par godina, on to zna i vidim od koga dobija na konferenciji Partizana poruke i direktive zašto nije zbog kakvog vređanja prekidao utakmicu.
Da ne pričamo o Jovičiću. I ti ljudi iznose sad neke priče, objašnjavaju, a ne kažu zbog čega četvorica najboljih sudija ne sudi. I s takvom predigrom, uz pretnju Spartaku, zašto se oglasio? Ljudi koji su oštećeni, kako smeju da se oglase? I u takvoj atmosferi deće se do finala. Hvala Bogu, proteklo je bez ikakvih incidenata, većih i nemira. Bavit ćemo se košarkom. Priča posle, kažem, saopštenja Košarkaškog saveza za ljude sa obskurne inteligencije ili možda za Pink ili Informer jutarnje programe. Bačen topovski udar na igrače Zvezde. Vređanje iz prvog reda, flaša pogodila igrača Partizana, gađan igrač dok izvodio slobodna bacanja, uvredljive parole, baklji, dima, koliko hoće. Sad neko vam kaže, odlična organizacija utakmice. Znači, kažem, može to, ali nije problem što se vi pravite ludi, ali nemojte druge da pravite. Se mi vratimo na košarku, na finale koje je bilo zaista, bar po meni, odlična košarkaška predstava, gde smo videli sve što košarku čini i lepom, i zanimljivom, i uzbudljivom, i trenerske minijature, različite vrste odbrana, napadačka rešenja, jednu maltene kompletnu Zvezdu, Partizan bez petorke, Lumberg, Nilikina, Bonga, Mike i Davis, Zvezda bez Dauma, Brauna i bez Gedraitisa. Partizan, kažem, uz problem, Vanja Marinković se vratio posle 2 meseca. Iz povreda se vraćaju i bolesti i Mitar Bošnjaković i Nakić, to se primetilo. Ali Zvezda je bila favorit, ali Partizan muški odigrao. Na kraju Zvezda pobedila, sve čestitke. Za razliku od nekih prethodnih finala, gledali smo ceremoniju dodele, znači i igrači Partizana i Zvezde su prisustvovali, igrači Partizana primili medalje, igrači Zvezde takođe. Za osudu je gađanje igrača Zvezde topovskim udarima, za svaku osudu, kažem, i to što je flašom za vreme utakmice pogađen centar Partizana. Skandiranja smo navikli, takva su, kakva su. Pa i to je za osudu. Naravno, svako uvredljivo skandiranje je za osudu, ali, kažem, to je još veći je problem ako te neko pogodi flašom u telo ili ako se baci topovski udar na igrače Zvezde. To je mnogo veći problem od skandiranja. Ali, za razliku od KLS, oni koji su tada praznili halu, sada nisu. Nema veze. Krenut ćemo na košarku. Utakmica u takvim uslovima kakvim je igrana, zaista odlična predstava. Partizan imao +9, Zvezda se, zahvaljujući majstoru Milošu Teodosiću, vratila. Partizan igrao sa 8 igrača, Zvezda sa 11, samo mali Kostić nije ulazio. Kažem, mnogo taktičkih minijatura. Videli smo jednog fantastičnog Karlika, koga su se menjali i Cody Miller, McIntyre, i Dobrić, i Kenan, koga je Kalinić čuvao, koga je preuzimao, koji je dao svoje, ali na kraju cela priča i sve pritužbe iz Partizana ne bi bile aktualne da je dao 2 slobodna bacanja. Ne može se kriviti, jer zaista igrao je koliko 42 minuta. Skoro 40. I njemu je to najteže palo, ali eto, kažem, to je košarka i to je tako. Zvezda je imala rešenje. Partizan se energetski, sa koncentracijom, čini mi se, raspao totalno u produžetku. Zvezda je to kaznila, Zvezda je pobedila. Bilo je spornih odluka, mahom sve na štetu Partizana, ali kada izgubiš finale, red je, što su i u Partizanu uradili. Prišli, čestitali protivniku, igrači, treneri, stručni štab. Bilo je ružnih dobacivanja vrlo tu blizu, ali, kažem, Partizan je došao, učestvovao u ceremoniji, Željko Obradović se pojavio na konferenciji za medije. Nismo baš se plitkog pamćenja da posjetimo kako je bilo pre par godina. Neko je se povukao sa ceremonije i nije došao na konferenciju za štampu. Kup je nazvao kup Milivoja Jovčića. Posle toga nije dao, rekao da je oružana pljačka i nije dao reprezentativce da igraju prozore. Za to je nagrađen da bude predsjednik Saveza. Da se vratimo na košarku. Utakmica, finale, pre te utakmice i Partizan i Crvena Zvezda su odigrali 26 utakmica ili po 26 u Euroligi.
po 20 u ABA ligi, dve četvrtfinalna, jedna polufinalna. Znači 26 plus 20, 46 plus 2, već 48 utakmica u sezoni. To pričam zbog jednog velikog uzorka koji ću poslije da kažem vezano za brojke i slova. Ali bi sad nešto drugo. Ovo je bio duel dva velika rivala koje su pokazala u ovom finalu sav svoj potencijal, koji je velik, koji je ogroman. Ovo su timovi velikih mogućnosti i oni su na putu da naprave i velike rezultate u Euroligi, što objektivno i zaslužuju kako igraju ovu sezonu. To je bio i sudar dve potpuno različite koncepcije. Da napravimo neke paralele. Partizan je došao na kup sa timom čiji je prosek starosti negde oko 24 godine. Crvena zvezda je sve utakmice u Euroligi igrala, pa i u ABA. Taj tim je negde na 30 godina u ovoj kalendarskoj godini. Prosek je 30 godina. Znači, koncepcija da se napravi u Zvezdi jedan veoma iskusan tim, u Partizanu jedan mlad tim za koga radi vreme. A što se tiče nosioca, to moramo da, kako ti kažeš, da ovaj put prebrojimo krvna zrnca iz razloga što su pravila takmičenja u Kupu Radivoja Koraća i Košarkaškoj ligi Srbije taka da može samo 4 stranca da se skinu, odnosno da budu u sastavu. S te strane, znači, koncepcije Partizan se opredelio na dosta stranaca nosioca i sigurno je bio problem stručnom štabu Partizana kako će da, koga će da stavi u tima, koga ne. S druge strane, Zvezda ima veći broj domaćih igrača i neki su onako značajni nosioci što pokazuju kroz ovu sezonu. I još jedna komparacija, a to su treneri. Partizan se opredelio za domaćeg trenera koji ima kontinuitet. Ovo je njegova 4. sezona. U isto vreme, u ove 4 godine Zvezdu je vodilo 4 trenera. Trenutno je vodi stranac. Kažem, dve potpuno različite koncepcije koje opet daju rezultate. Ali odličan vrhunski trener sa Final Four iskustvom, sa trofejima, sa radom u Olimpijakosu, u Makabiju. Trener za svako poštovanje, što rezultati pokazuju. Što rezultati pokazuju. Sferopolos je odličan trener. Ne samo rezultati. Pa kažem, obe ekipe igraju izvanrednu košarku. Kažem, to je jedan jako veliki potencijal. Pričat ćemo šta smo sve videli na ovom meču. Moramo pohvaliti posebno, jer čovjek je u borbi za 4 mjesta za domaći teren u play-offu. I kažem, ono što Zvezda nije 10 godina imala od Radonjića, da kažemo, gde je sad, je tu, taj čovjek je uspeo to da poveže, da samostalno vodi ekipu, da istrpi spoljne pritiske, da izgura svoju ideju koju izgurao i to daje rezultate. Nešto gde su bili na ovom turniru po nečemu slični, a to je odabir stranaca. Znači, oba trenera su birala po 3 spoljna igrača i, da kažemo, jednoga visokog. Eto, to je otprilike nešto o ovim koncepcijama. Kako oni izgledaju kroz sezonu. Vezano za Partizan, to je druga najbolja ekipa u Euroligi. Uzeo sam uzorke Euroligi statistika i običnih i naprednih. Partizan je druga najbolja ekipa po broju primljenih poena, odnosno druga najbolja odbrana Euroligi. 79,2 poena. Partizan je treća najbolja ekipa po udarenim rampama. Skoro 3 po utakmici. 2,9 tačnije. Partizan je druga ekipa u Euroligi po ukradenim loptama. To govori o njihovoj agresivnosti i atleticizmu. 7,3 ukradene lopte u Euroligi i Partizan iz tog razloga je i u vrhu, tačnije 4. ekipa po postignutim poenima po posetu iz tranzicije. 1,275, što je zaista veliki broj. Što je zaista veliki broj u ovim naprednim statistikama. Na drugu stranu, Zvezda je najbolja odbrana po naprednoj statistici po primljenim poenima po posedu. Znači, najjača odbrana Euroligi. Znači, sudar dve odbrane. Ono što kladioničari vole da kažu, znači slede minus poeni. Nema pravila, ali eto, i da kažemo da Zvezda prosečno prima u sezoni. Uzorak je veliki.
i ABA liga, a pre toga Euroliga. Znači 79,4 primljena poena po meču. Rekli smo da je Partizan na 79,2. Ovo finale u regularnom toku se završilo 77-77. Znači jednima i drugima je jedna trojka falila, a tu su bili najslabiji procenti na utakmici, negde oko 30%, da prebace ovaj broj i da dođu do pobede. Doduše, Partizan je bio bliži u regularnom delu, falilo je jedno slobodno bacanje. Pred samu utakmicu sam probao da vidim ko su mogući, naravno, kandidati i najrealniji i najveći za MVP nagradu. Najbolji igrač Partizana u sezoni je Carlik Jones po svim parametrima. Najbolji šuter Partizana je Brown. 48,3% šuta za 3 poena u Euroligi uspešnosti. 48,3, skoro 49. Na drugoj strani imamo, tu bi dodao i Tyreek Jonesa, drugi najbolji igrač Partizana kroz sezonu do sada. Na drugoj strani najbolji igrač Zvezde i najkorisniji igrač Zvezde nesumnjivo je Petrušev. Interesantan je Bolomboj. On je najbolji skakač Evrolige sa preko 8 skokova po utakmici, od toga čak 3 ofanzivna. I tu bi dodao onako igrača koji je Partizana pobedio 2 puta u gostima u Evroligi. To je Nedović. Jednom onom pogođenom trojkom iz kornera, jednom datim slobodnim bacanjem, iznuđenim faulom. Znači, otprilike su mi to bili neki, onako, da kažem, targeti za najbolje igrače. Pokazalo se da finala, odnosno velika finala, kako je ovo bilo u Nišu, pripadaju majstorima. Najbolji igrač je bio Carlik Jones sigurno, ali s obzirom da ta nagrada ide pobedničkoj ekipi, to je bio Filip Petrušev koji je dao 15 poena u prvom poluvremenu, ali ga odlična odbrana Partizana zaustavila u drugom poluvremenu. Evo, to su... Ajde se zaustavimo kad si već pomenuo prvo poluvreme. Po meni je ključni igrač u prvom poluvremenu bio Miloš Teodosić. Partizan je imao 9 poena razlike. Mislim da je da li baš u tom napadu kad je došao 9 razlike, on se dobro odbranio. Imao je Tyreek Jones je krenuo, izgubio je loptu, ali onda se vratila Zvezda. Miloš Teodosić i njegov ulazak, on je i povezao, i podelio, i pogodio, i prodro, i pokazao kako igra posle Saše Đorđevića najbolji playmaker ove zemlje. Za razliku ono što smo, eto, uvek postoji neki razlog zašto se negde i ponavljamo. Koji igrao bezbroj ovakvih, mnogo važnijih utakmica od ove, ali je pokazao svoju klasu i odličan potez trenera koji je znao kada da ga ubaci u kom trenutku i da ga pusti, jer ipak Miloš će dalje, kažemo, jedna vrsta trećeg pleja kod je Miller, McIntyre i Jago su imali veću minutažu, ali ovo utakmica za Miloša Teodosića. On je odigrao dobro, Zvezda je ono što kažem, ponavljamo se, ali ima razlog, eto. Petrušev je i sam sebe razigrao. Petrušev je veoma kvalitetan igrač. Zvezda ove sezone, za razliku od prošle, brojali smo utakmice koje su izgubljene bez Teodosića, ali Zvezda je ove sezone igrala i pobeđivala bez njega. Veliku većinu utakmica. Tako da pokazalo se da to iskustvo u koncepciji koju ima Crvena Zvezda za ovu sezonu je bilo veoma značajno. Evo ovdje vidimo 2 fantastične rampe, kažem, po meni drugog najboljeg igrača. Ajde, to je već kraj, vidjet ćemo to kasnije. Režemo što povuče pokrivanje, pa ono što je zanimljivo isto u brojevima da je Zvezda pobedila prvo poluvreme 40-37 na utakmici, a Partizan drugo poluvreme 40-37. Također Partizan je dobio 3/4 i izgubio je samo tu drugu, gde su pojedini igrači Zvezde već koji si pomenuo briljirali i Partizan nije baš imao do kraja taj odgovor, kažem, da koliki je problem bio Partizanu što imao samo 1/4 Pokuševskog i kada je on izlazio, Partizan igrao sa 4 niska. Neko šali reče i sa 5, pošto je Tyreek Jones je relativno nizak za centra, ali hoću da kažem, ali dobro, to za neke druge stvari. Zvezda je imala skakačku dominaciju, poprilično. I dosta drugih... Bilo je dosta nepovoljnih okolnosti po Partizan. Po konfiguraciji tima. Aj sad da kažemo, uvek posle bitke su svi generali pametni. Dobro, zato se zovu i analize. Ali ne, znaš što ću ti kažem, da je Carlik dao koš
sada se ne bi postavilo pitanje, da li je trebalo, na primjer, sad moj kažu umjesto Vašingtona, ko je igrao lošu utakmicu. On je bio tragičar Partizan. Da li je trebao da igra Bonga ili Ife Lundberg, to sad pitaju, ali kažem. Ili Davis da zaustavi Petruševa. Sada se postavlja to pitanje, ali samo jedno bacanje bi promenilo celu priču. Ali sad ide pitanje da li je Partizanu falila četvorka, imao je Tajrika i Balšu kao petice. Gledali smo kratko njih dvojicu i zajedno. Imao je Pokuševskog na četvorci, pa je tu stavljan i Lakić, koji nije mogao to da odigra, i jedno vreme čak i Vanja Marinković. I Partizan je imao visinske probleme tu poprilično u skoku. Zvezda na drugoj strani ima i Petruševa i Bolomboja koji mogu da igraju i zajedno i odvojeno na petici uz Kalinića i Davidovca koji mogu na 4, Luka Mitrović koji je također, koga je Grk odlično iskoristio i to je već 5 igrača spram 3 Partizana, ali s druge strane nekada ima igrača, ja tu uvijek dajem primjer Lesora, koji kada nema zamenu, kada se pusti da igra, on to iskoristi, kada ima pravo na grešku, što se kaže. Pa dobro, svi lakše igraju kada imaju pravo na grešku. Ali činjenica je, Washington to nije iskoristio, očekivalo se od njega, uz odličnu odbranu Zvezde na Sterlingu Brownu. Sad, ja ću te postaviti pitanje, koliko je zakazao Brown, a koliko ga je Zvezdina odbrana na to primorala? Dobro, ajde pre toga, ako mi dozvoliš, da ja malo pohvalim i Partizan. Bilo je nepovoljnih okolnosti po Partizan mnogih. Jedna od tih je da u ovom žrebanju ja sam neko koji je igrao dosta kupova i osvajao kupove. Znam šta znači kada imaš ovakav kostur, kada igraš ranije, kada imaš uslovno rečeno slabijeg rivala u polufinalu, kada imaš, doduše svaki moj kup se igrao 3 dana za redom, svi u istoj poziciji. Znači, tu je Zvezda imala određenu prednost. To je jedna od Zvezdinih prednosti bila, ne mala. Imala je širi i kvalitetniji roster u odnosu, kažem, žao mi je kako što ti kažeš da brojimo krvna zrnca, ali su pravila takva, vezano za naša domaća takmičenja. Ima iskusnije domaće igrače koji su igrali velike mečeve. To smo najbolje vidjeli na zadnjoj utakmici Evrolige, da su mnogi igrači Partizana izgoreli. Mlađi igrači, a ovi su vrlo iskusni i stabilni i meni isto nije bio Partizan veliki favorit na svom terenu, toga sam se najviše brinuo. To im je bila dobra opomena i mislim da će svaki sljedeći put Partizan iskoristiti prednost domaćeg terena. U ABA ligi, na primjer. Statistika ide u prilog. Zvezda je igrala sa 11 igrača, Partizan sa 8. A od tih 8, da ti kažem, očekivalo se... Izvini, samo kažem, od toga samo jedan ima 30 godina i to je pre par dana napunio Sterling Brown, dok u Zvezdi su sem dvojice... Još jedna stvar, znači, očekivao sam u momentu kada je neka stara škola ljudi voli da kaže bara ili pata karte ili egal potpuni kao što mi treneri kažemo. Očekivao sam da 4 stranca ili Amerikanca i Vanja Marinković budu na terenu i da vidimo u tom momentu Sfairopoulos koji igra sa više igrača, koji mnogo više rotira dok ne pogodi petorku. Tu mi je bila dilema da li će, mogu da preuzimaju Petrušev i Bolomboj dobro, da li će njih dvojica zajedno igrati ili će Kalinić biti na 4 i 3 mala. On se opredelio za ovo drugo, je li tako? Znači, dao je taj odgovor Partizanu i naravno onda se košarka, sport, definicija njena je 5-5 na terenu, je li tako? Neki put je bilo i 5-3, ali kažem po definiciji košarke 5-5 na terenu. Po toj definiciji je ipak to palo u vodu, sve se svelo na 1-1. I kažem, zato košarka pripada majstorima. Vidjeli smo šta je sve Zvezda radila da bi zaustavila, ali nije mogla da zaustavi Karla Jonesa. Ajde mi objasniti trenerski, kako si vidio i šta se želelo? Bilo kad ga je čuvao Kalinić, bilo kada ga je čuvao David Dobrić, bilo kada su ili Kenan ili uglavnom kod je Miller McIntyre, menjali su se svi na njemu. I šta se očekivalo? On je dao svoje... Pa čovjek da koš. Pa ja sam ti rekao da je... Šta si želelo s tim različitim čuvarima? Pa dobro da probaš da ga umoriš. Niži, viši, na koju stranu su ga usmjeravali. On je pogađao i levo i desno, sa svih strana. I šuteve.
Sve pogađaju. Sve radi. Sem jednog slobodnog bacanja. Sem jednog, nažalost, slobodnog bacanja po Partizan. Ali, zašto ti kažem, sve ima svoje, da kažem, odgovore. Sve je to došlo na naplatu u produžetku. Sklanjamo na stranu sudije. Evo, daću ti još jedan fakt. Došlo je 3 sekunde pred krajem, njemu je pala koncentracija i promašio je prvi put slobodno bacanje. Ne samo u produžetku, ću ti kažem. Slažem se plus 3 sekunde ranije. Partizan za 40 minuta igre je izgubio 5 lopti. Znaš, kakva je to kontrola lopte protiv, rekli smo, najbolje po naprednoj statistici odbrane Evrolige, koja je u jačem sastavu od Partizana. Menjali su se odbrane. Vlada Đurović, legendarni trener, on se malo i našalio. U najavi utakmice, kaže, Zvezda je pojačano. I sad, verovatno je bilo pitanje, pa će Dobrić igrati ili ima još nešto, ko je sastav, gde je tajna. I to kaže, ne igraju Brown, Daum i Gedritis. Oni bi samo smetali, ovako je Đurina teorija, kao neki old school, i to da ovi igraju domaći što više osjećaju to finale, ili igrači da dobiju onako veću šansu. Gedritis u poslednje vreme zaista igra odlično i to na obe polovine terena. A i Brown je odličan igrač. Kod Partizana je to zaista teško odabrati. Petorka. Sad svi znamo, ali pa dobro, naviko se da se igra bez Nilikine, naviko se bez Ajze Majka, da igra, on ima limitirane minute, a pobeđuje. Davis postoje već 3. Jesu. Ali, kaže, ja razumijem... Davis koji je nadošao, Ljumber koji igra izvanredno i Bonga koji je najbolji defanzivac ovake odbrane Partizana. Ostao je Karlik kao jedini play. I trebalo mu je staviti još jednog playa, Nilikina je play. Ako ne igra Ife, onda je bilo logično da ide Washington. Ali opet sa Bongom Partizan je izgubio poziciju 3 i 4 u skoku, u odbrani, u sviču, sve ostalo. A vidimo, kažemo, u poslednje vreme u kakvoj je formi i Davis. Iako je, po meni, možda ne moramo se složimo, ili budemo saglasni, što kažu, drva se slažu, nismo drva. Karlika su ispratili i Tajrik i Vanja. Pa da kažemo i Pokuševski. Zakazali su Sterling, Washington i više se mnogo očekivalo od Balše Koprivice. Na naplatu, da dovršim, je došlo u ove neke nepovoljne okolnosti po Partizan. Uz da kažemo to, Nakić i Bošnjaković... Koje su objektivno nepovoljne okolnosti po Partizan, da, rekao sam ti, samo 5 izgubljenih lopti protiv tako dobre odbrane Crvene zvezde. Ona je i menjala odbrane, i skakala, i preuzimala. Jedno su probali i sajt tamo, pa su primili od Karli. Zato ti kažem, majstor je pokazao zaista da je majstor Karlik Jones. A na strani su probali jednom da ga usmere, ma ništa mu nisu mogli. Partizan je u produžetku, kako je krenulo prvo izvođenje lopte, izgubio loptu i za 5 minuta produžetka Partizan je izgubio 5 lopti. 2 na izvođenju, jednom 8 sekundi, jednom faulu u napadu, ne mogu da se setim 5, ali ih je sigurno bilo 5 izgubljenih lopti u produžetku. Bez šanse si da dobiješ utakmicu protiv ovako kvalitetnog tima i iskusnog tima. Energetski i koncentracijski raspad u produžetku. Pogledaj minute, jer kažem ti, realno najkvalitetnija postava Partizana je ovih 4 stranaca i Vanja. A kad pogledamo, pitao si me za Sterling Browna. Zakazao je. Uzeo 11-12 šuteva, nije pokađao. Da li je to njegov loš dan ili ga je neko primorao kako je branjen Sterling Brown? Ma loš dan. Rekao sam ti, protiv tako ekstremno dobrih šutera, ma kakve odbrane, napadači su napadači, oni daju i preko ruku i preko nogu. On je šutno za 3 poena, za njega mizernih 25%, iznosam ti brojeve u Euroligi, to je malo. Washington ne da nije imao svoj dan, on je bio tragičar Partizana. Znači, Vanja iz onake povrede odigrao strašan meč. Rekli smo za Karlik Jonesa, videli smo kakve 2 rampe udario Tyreek Jones u završnici utakmice. Kažem ti, sve to je došlo na naplatu. Zvezda M iskustvom, M očigledno su imali nešto više iz ovih razloga svežine, ali 5 izgubljenih lopti u produžetku. Ljudski faktor je zakazao na terenu u vidu igrača i Partizan
je ostao bez trofeja koga je delilo jedno jedino slobodno bacanje da pogodi. Zvezda je bila veliki favorit na toj utakmici. Nešto bi mogo da kažem i o pobedniku. Ti si s jedne strane hvalio trenera, ja bi pohvalio neke igrače Zvezde. Ja sam prvo rekao Teodosića, naravno, Miša Teodosić za mene broj 1, sjajna rola Petruševa. Slažem se to. Nije on bio broj 1 u Crvenoj Zvezdi. On je vratio Zvezdu sa onih -9 gde je to moglo da ode u drugu krajnost kao što je bilo u prvom derbiju. Tegi, pa ja volim Mišu Teodosića i celu porodicu. Dobro, imamo pravo na različito mišljenje. Ja i dalje bolujem što mi nema Miće Teodosića među živima. Tako da ja volim puno tu porodicu. Cody Miller ali moram da pohvalim drugi igrač. Kalinić je odigrao ono što se od njega očekuje jer je... Mogo je da bude tragičar. Pa mogo je, ali nije. Kažem, evo, hoćemo da pohvalimo malo... Što ja kažem, mogo je, ali nije. Jedna lopta menja cijelu priču. Sad može jedne da... Ne bi pričali toliko o Vašingtonu da je ovaj dao koš. Ili obrnuto da je dao. Onda bi kritikovali kako je Zvezda ispustila tu prednost, kako je dve rampe Tyrika Jonesa koje smo malo previdjeli i kako je to krenulo, ali to je sad otišlo u drugu priču. Da krenem redom o igračima Zvezde, malo ih kroz brojeve. Sve čestitke na pobjedi, naravno. Ovako, Petrušev je zaustavljen drugo poluvreme. Prvo poluvreme odigrao, po meni nestvarno za jedno finale, ne samo tih 15 pojena, on je branio, on je zaustavio sve, on je uterao u Maler Koprivicu, za koga se računalo da bude bitan igrač u ovom finalu. Morao je da igra. U ovim okolnostima je morao da igra. Nije ni on imao previše minuta u ovim velikim pobjedama Partizana u prethodnom periodu. Igrač koji je odlučio utakmicu je McIntyre. Ali vidi ovo, ono što smo pričali, šta sve treba Partizan, sa širim rosterom će on mnogo toga da spreči. Ovde neke stvari nisu sprečene. To je prodor McIntyra. On je protiv oba visoka igrača Partizana poentirao, kad su ga preuzimali. Završnica, produžetak, manje više, sve preuzimanje, s nekog pomažeš, rizikuješ i ostalo. Znači, McIntyre je pogodio, odnosno probio je dva visoka igrača Partizana, donao je loptu do table. Za Kenana smo rekli da ga krasi šut za 3 poena. Dve mnogo bitne trojke. On je imao 50% šuta za razliku od Brauna, 4 od 8 za 3 poena. A McIntyre, sem prodora, drugo najjače oružje, mu svakako nije šut s polja, nego asistencija. 6 asistencija. Kalinić, koji je mogao da bude tragičar, je imao 5 skokova i to je vrlo bitno za Crvenu Zvezdu, jer oni neki put imaju prednost nad Partizanom ako nije Bonga na terenu. Ja pričam na utakmicama ozbiljnih takmičenja Evrolige i ABA lige, znači, ili ozbiljnih takmičenja. Znači, Bonga nije igrao i Kalinić je tu u Zvezda imala prednost, posebno kad je imao neke minute na 3, pa i na 4, s obzirom na konfiguraciju tima Partizana. Bolomboj, rekli smo da je najbolji skakač Evrolige. 7 skokova na ovoj utakmici. Inače je Zvezda naskakala prema očekivanju Partizan. Mislim da je odnos bio nekih plus 10-11 skokova u korist Crvene Zvezde. I to im je sve dalo, eto, svi neki mali detalji koji su Zvezdu onako doveli do trofeja i do velike iskazane radosti. Na kraju mislim da nisam propustio nekog od ovih igrača. Ali vidi, kažemo, rekli smo jednu stvar da je... Evo ti protiv visokog igrača. Pre toga, Kalik je promašio bacanje, ali niko to ne ističe. Malo je fole da Kalinić pogodi trojku za one 3 sekunde. I bio je poprilično otvoren. I to je moglo da promeni mnogo toga. Ovdje još jedan detalj, isto ako može da se vrati, mnogima je to promaklo. Ako možete vratiti samo ovo izvođenje, malko minut nazad, jeste izvedena dobra lopta, ali čisti koraci. Cody Miller McIntyre je uhvatio loptu i 2 koraka se povukao se nazad sam. Ja to isto nisam primetio u tom trenutku pri izvođenju. Jeste Partizan izveo lošu loptu, ali Cody Miller McIntyre se odvojio. Ne vidi se sad to iz ovog ugla. 2 koraka i to nije svirano. Sad kažem, uvek kad neko izgubi ima pravo da izvuče one detalje koji idu koji možda se zamera. Pre ovog detalja je, što ste rekao, kad je bilo preko pola, odnosno kad nije prenešeno za 8, bio je faul kada je Petrušev se okliznuo, pa između Kalinića
i Karlika duel gde je Karlik odgurnut, ali više se pominje taj posljednji napad, da li je u regularnom delu Partizana, da li je mogla da se svira namerna, odnosno nesportska ili ne. Evo da ti dam jedan podatak. Objava Zorana Savića je pomalo poprilično uzburkala javnost. Pa gledajući samo onu sliku, ono je namerno. Gledajući onu sliku koju je sportski direktor Partizana objavio, ali ima jedna druga zanimljivost, opet malo brojeve, na toj utakmici su sudijska trojka, odnosno dvojka, uvek dvojica gledaju, prvi sudija je onaj koji je dosudio tu odluku, je li tako? 3 puta su gledali da li je nesportska lična od strane igrača Crvene zvezde. Sve 3 odluke su bile da ona nije. Brojke i slova. Gledalo se za upaljača. Sad tu imam nešto, nisam odštampao. Ja sam zvao neke, kažem, koji se razumeju u suđenju, oni su mi poslali. I ja sam tebi ovo prozledio, šta sve. Ovdje, na primjer, krivim više pravila. Mnogi krive ljudski faktor. Mora da znaš još jednu stvar. Koja pravila? Čija? Onoga ko je pravio ova pravila košarkaška. Ne. Znaš po kojim pravilima se igra finale kupa? Po FIBA, a ne po Euroligi. To je velika razlika. Ali su ovo pravila za sve važe isto za zadnje 2 minuta. Nije isto. FIBA i Euroliga. Nisu isto, ima nekih stvari koje se različite. Nekih ima, ali od podbacivanja lopte i mrtve lopte. Oko broja challenge-a. Ne. Ovo ne. Razlikuje. Evo vidim ovdje da li gledaju... Ovo nije definisano pravilima. To je stvar... Evo ti reset za šut, na primjer, pa kakva je vrsta faula, kako pregledaju, pa povratak u ovo polje, pa izvođenje jeste. Evo, znači to ima. Ovdje, nažalost, to nije definisano. Nažalost, nije definisano. Ali vidi, ja onda pitam, ako to nije definisano... Svaki put neko može da gađa. Čekajte, pa ne moraš da gađaš. Baci topovski udar na 10 metara od tog igrača. Je li to poziv na svojevrsnu vrstu linča kad neko ima prednost domaćeg terena? Na prethodnom derbiju euroligaškom sa laserima u areni isto na Karliku Jonesu. I isto je promašio. Ali to je, da kažem, ono... Evo kažem, čitam ova pravila, poslao sam ti za neku narednu emisiju, evo sve ćemo i do tančina. Ti bi svirao kao namerno, ne sportsku, ono i ulazak. A ne bi ja svirao, ja nisam sudija, ne daj Bože da to jesam. Ja sam na sreću košarkaški trener. Kao što sam rekao za Spartak, pitanje da li bi Spartak realizovao 2 slobodna bacanja i da je svirana nesportska. Pa mislim, ti se baš tegi sekiraš. Ti se baš sekiraš za Spartak. Pa ljudi su oštećeni. Pa nisi toliko pričao za... Ljudi su oštećeni. Spartak je oštećen. Znaš što meni smeta? Ljudi su izdali najnormalnije... Pa negde sam ja oštećen, Tegi. Ti se žali kad budeš oštećen. Spartak je... I ti se žali kad ti budeš oštećen. Ja mogu se žalim na sud, da se branim samo da me napadaju. Pa tamo se žali. Ali čekaj, ljudi su napadnuti što su samo pokazali faul, da oni tamo na severu ćute, da paze šta rade. Znači, upućena i poslata im poruka sa konferencije. Dobro, evo ja ću iskoristiti svoju priliku da začutim, pa da ne pominjem da sam ja negde bio oštećen i neke utakmice pod vrlo sumnjivim okolnostima igrane i tako dalje. Izjave, mnogo je zato... Savić se oglasio preko mreža sa tom odlukom gde vidimo da li je bio nemaran faul ili nije, a onda izjave Petruševa i Nedović su također uzburkale javnost kao neko kuka pripremio je sada pre utakmice. Znači, to se jasno odnosi na Željka Obradovića, ali igrači Partizana ni pre ni posle utakmice, niti se niko iz kluba oglašavao, sem Željka i to koji je odgovarao na konferenciji za medije na pitanje. 2 igrača su prozvala trenera Partizana, direktno. I imaju li oni pravo, jer znamo da je Zvezda klub koja je izdala najviše saopštenja u prethodnih, pa ne 3, nego 7, 8, 10 godina, pred svaku finale, pred svaki derbi, pred svaku utakmicu, gde je nazvala kup, Koraća nazvanje kup Milivoja Jovičića, gde nije došao na ceremoniju, gde treneru nije dato da dođe, gde nisu išli u Podgoricu, nisu išli, ne znaš, gde sudijama se ne garantuje bezbednost. I onda 2 igrača imaju puno pravo, njihov stav, prozovu trenera Partizana. Svako odgovara za svoje izjave. Za svoje izjave odgovara ono što mene kao jednog od najkažnjavanijih trenera na ovim prostorima strašno nervira je to što kada neko pogreši, ko nema pravo na grešku,
A to je košarkaški sudija, on nema pravo na grešku. Ti smeš i ne smeš... Izvini, ima pravo na grešku. Ko što pogreši trener, ko što pogreši igrač, tako i sudija ima pravo. Ali, on može da ispravi svoju grešku. Mi nemamo pravo da komentarišemo to. Uvedeno je gledanje snimka. Da, mi nemamo pravo da komentarišemo. Uvedeno je gledanje snimka. Znači, on može svoju odluku ili donekle nešto da ispravi ili da ublaži nešto. Ko je komentarisao da je Spartak oštećen? Košarkaški klub ili akteri? Ko? Savez. Ne. Savez je ne, rekao si da je negde, oštećen. a ko je prvi to objavio? Košarkaški klub? Ja. Spartak? Niko drugi. Spartak se nije oglasio. Oglasio se sutradan. Ko? Spartak na zvaničnom Instagram nalogu kluba. Hvala. Stani. A nisu igrači istočni štab? Ne. Nisu igrači. A znaš zašto nisu? Zato što ti pričam. kažnjeni. Pa naravno. Znači, da komentarišem izjavu Zorana Savića sam po sebi će biti Nije kažnjen izjava. za nešto što je možda u pravu. Danas smo u eri društvenih mreža. Ja nisam. Pa dobro, ali u eri smo mreža gdje je Spartak okačio kako igrač sa leđa, igrač FNP-a vuče igrača Spartaka, Nikolića. S potpisom košarka u Srbiji. Do tog trenutka, nekih 14-16 sati pre toga, nijedan medij nije objavio, to nije komentarisao. Ide prenos utakmice, ide usporeni snimak, niko ništa da kaže. Pa dobro, ti ja jesmo. Čekaj, ali ti znaš, kad je Beron napravio korake, isto ide usporeni snimak. Koliko, 2-3 televizije prenosi utakmice. Niko ne sme da kaže ono što vidi, da su koraci. Sada kažu, pa kako ti kažeš? Pa imam pravo. 2006. godine niko nije pustio i niko nema snimak da se Drobnjak odrazio iz auta kada je primio loptu na terenu. Je primio, odatle je dao, ali se odrazio iz auta. I sem SOS kanala niko to nije objavio. Niko. Sada sam trebao da sklonim snimak. Ili da ne repriziram neke stvari kao što se danas ne repriziraju. Tako da... Znači, meni je tu medijski frapantno da dok se Spartak ne oglasi, niko to nije smeo da kaže. I oglasio se na takav način. I onda se kažnjava treći sudija, a prvi se nagrađuje da sudi finale. Na utakmici gde je napravljena takva greška i gde je taj prvi sudija mogao da ispravi grešku svog kolege gledajući instant replay. Tako da... Ta priča i Mikija Milojkovića i ovog iz Pančeva i ovih je, to kažem, može za neke druge, ali malo teže. Hoću da ti kažem, ti ja smo svedoci i priča istorije. Isto, priča o odličnoj organizaciji kupa. Pa kako je u odličnoj organizaciji igrač pogođen flašom? Tyreek Jones. Kako je na igrače Zvezde bačen topovski udar? Koliko je baklji popaljeno, gori sve dima koliko hoćete. Kako se pominje, kako su ti propusti rađeni iz onog prvog VIP dela u Zvezdinu klupu, se vređa, razdvajaju igrači. Odlična organizacija. Dobro. Ali nisu problem ti što to čine, već je problem neko koji to samo konstatuje ili koji pusti kako je bilo i šta je neko govorio. Eto, tu se širi mržnja. Mnogi, vidim, pišu, zašto Partizan igra kup, zašto Partizan daje reprezentativce. Ja ću ponoviti. Partizan pa to je sportski. Treba da da reprezentativce. San tih momaka, te dece, svako koji počne da se bavi košarkom je da igra za svoju zemlju. I da zaigra za svoju zemlju. Kažem, ne igramo, niti su igrali za Tita, niti su igrali za Slobu, za Đinđića, Vučića, Tadića. Ne igraju ni za predsjednika Saveza, nisu igrali za Đilasa, niti za Danilović, ni sad za Čovića, oni igraju za Srbiju. A to što je neko predsjednik Saveza, nek se on kiti tuđim perenjem ko što se kiti. Meni smešno, čovjek prima ordenje za uspehe koje su ostvareni u eri Predraga Danilovića. Čak se kiti za novi sponzorski ugovor Nike koji je odradio Predrag Danilović i ta ekipa. Ali neka, kažem, navikli smo ih ko je zaslužan za titulu Partizana 92. evropsku. To je tako. To možda prođe kod određene strukture ljudi i nek prolaze. Nismo svi tako. Danas ima toliko medija, mreža, ne mora sve da prođe, možda se nasmijete i ne morate da obraćate pažnju. Izgleda samo Saša Đorđević nije zaslužan. Samo Saša i Željko nisu, ima zaslužnih. Ali, znači, se povuče ekipa, igraš, jeste, znamo svi da je nepravedna borba, kako je bilo, ali zašto bi se povlačili? Jedino na terenu možeš da uradiš nešto. Van terena, teško. A pogotovo za branjenje reprezentativaca. Kad bi Partizan zabranio svojim reprezentativcima,
onda bi bio kao onaj koji je to učinio. Baš 2 puta, koji nije želeo da da reprezentativce. Ali, takvi se nagrađuju, sada budu predsjednici Saveza. Šta da radim? Imaš neku završnu reč ili još nešto što nismo... Pre toga, da, hoću da ti kažem, sa jednim čovjekom se ne slažem ni oko čega šta priča, ali jedno je dobro rekao, vezano za prostore i ove naše, posebno našu košarku srpsku, pa i na prostorima ove zemlje, Tursku i Grčku. Puno je tu emocija, puno je tu konflikata. Hoću da ti kažem da ovo što si rekao vezano za vezano sve u emisiji, da se vratimo na onu lepu zemlju gdje smo odrasli, gdje mnogi i dalje pate i jugonostalgičari su. 89. godine se Liga završila skandalom. Da li Divac pogođen ili nije? 89. sa velikim skandalom da je Partizan kažnjen, gde su igrači kažnjavani po par meseci, da već naredne godine pa se kalkulisalo koliko će biti. Neće, samo da dovršim. 83. je Vladi Đuroviću oteta titula i Draženu Petroviću, igrao se neki meč. Jel to nisu skandali? Pa kako ne? Znaš o kojoj zemlji mi pričamo? Čekaj. O velesili koja je četvrta vojna velesila, koja je ekonomska bila jedna od najvećih velesila na svetu, koja je osnivač nesvrstanih zemlja, koja nije... Ne mogu da pričam, ne mogu toliko lepih stvari da naćem. Kad su Rusi dali Amerikancima koš. I to je bio skandal koji se... Filmovi pravljeni, toga je uvijek bilo. Ja pričam za našu košarku, ovo Rusi, Amerikanci, to je... 79. Znaš ko je donosio odluke tada? Znam. Ko? Ali, znam. Ko? Moj prijatelj Leon Deleon. Ali nije isključivo... Zamjenik komisara Raša Šapera. Koga? I komu je dao, i ko je još bio pozvan telefonom, tako da, ajde, ostavit ćemo među nama. Ali, kažem, odluke su take bile kakve su bile i u staroj Jugoslaviji, koju veličamo, idealizujemo i sve ostalo. Ja ne znam. Ne znaš ljude koji... To je uvijek bilo. Pa dobro, ima jugonostalgičara, ali uvijek je... Takvih stvari je bilo i u staroj Jugoslaviji, i u Srbiji, Crnoj Gori, i sada. Znaš koliko smo bili dominantni u košarci? Kažem, toga je bilo i biće. Pa ja sam zadovoljan, ja sam pričao sa kolegom Obradovićem, Željkom Obradovićem za jednu drugu stvar. Rekao sam mu, Željko, ja sam te gledao i kao igrača, jel tako? Jesi Gagi i to. U hali sportova, koliko god mi pričali, onaj ambijent Aris na Badnji dan ili Božić, jel tako? Viva Vizmara, ti si bio u vojsci, ja mislim, ja sam bio u dvorani tamo gde sam bio i tako dalje. Tad su mnogo punije dvorane bile u Zadru, Splitu, Šibeniku, Sarajevu, Tuzli, Skoplju i tako dalje, Ljubljani i tako dalje i tako dalje. Tako da, hoću da kažem, drago mi je što se pune dvorane ovako kako se pune. Tenzija, nažalost, uvek će biti, grešaka će uvek biti. Moram da konstatujem još jednom da sam oduševljen finalom. Kvalitet košarke je igrao izvanredno. Zvezda je igrala izvanredno. To je bio jedan potpuni egal. Znači, ovo su timovi koji imaju... Čestitke igračima i trenerima na pružama. Ovo su timovi koji imaju takav potencijal da je to nestvarno. Jasno je, ulaganja su velika u smislu da su budžeti i da treba to opravdati takve budžete. Neko mi je pisao da se računam i da pustimo, čak mi stalo, ali neću neko toga, koliko je skuplji tim Zvezde koji je igrao ovih 11 u odnosu na 12 u odnosu na ovih 12 Partizana. Vidi, i u eri Vujoševića koliko je Partizan bio jeftiniji tim od onih. Nema to veze. Ja kažem, za svaku je pohvalu put koji ide Zvezda dosta dugo vremena. Evo, i ona je poslala dobru poruku. Ona je potpisala trenera u sred sezone. Partizan je to uradio prošle godine. Zvezda u sred sezone produžila trenera. U sve neke kao kritike, odličan trener. Znači, meni se sviđa put i jednih i drugih, posebno kažemo Partizana, jer je reč o jednom mladom timu koji ima veliki potencijal, pune dvoranu. Znači, ja ti kažem, u staroj Jugoslaviji gde su igrali onaki majstori, ne znam da li će se ikada više onake generacije, pa nisu toliko bile pune dvorane. Kad je Partizan igrao, znam šta pričam. Ja sam bio i 9. marta 1991. Pored svih onih tenkova sam stigao do hale da gledam Partizan Čelik. 9. marta se igrala ta utakmica, mislim u 20 sati ili 21. Naravno da je tad je bila poluprazna, ali kažem, sada utakmice ABA lige gledaju po 10.000 i one male utakmice, da kažem, a pogledaj kako ove dvorane zvre prazne sada. Ja pričam i sa tvojim kolegama, jednim od najvećih portala, BH Basket, Tuzla, ti znaš kako je to bilo i u muškoj i ženskoj košarci. Pa nemo svećom da nađeš trenutno tamo da neko dolazi na utakmicu i to ide. Nadam se Bosna da će
Vojvodina ili Zlatibor, kažem, i da osvoje, neko će drugi ući. Bosna ako uđe, Skenderija će sigurno biti puna, ali kažem, to što su naše dvorane kad igraju veliki pune, to je za svako poštovanje. Za kraj si me pitao, da, sa velikim zadovoljstvom MZT Skoplje najdominantniji u istoriji osvojio kup zemlje čiji sam ja državljanin, Republike Makedonije. Sve čestitke i mom bivšem klubu i Kokeji koja je bila dominantna i osvojila kup BiH. Također i mom večnom prijatelju Kendrick Perryu, MVP-u Španskog kupa, pokazuje da može košarka da se igra 1-5 MVP lige. Malo i Karlik to da pokaže, tako je djelovalo. Tako je djelovalo. Sam protiv svih. Da, ali kaže, veliko zadovoljstvo što sam trenirao čoveka kao što je Perry. Na prvom mjestu čoveka, drago mi je što si ga upoznao, imao si priliku da odeš do Skoplja i kažem, to su neki klubovi kojima bi na prvom i ljudi na prvom mjestu čestito osvajanje nacionalnih kupova. I jedan zanimljiva stvar, da li znaš kako su se odlučile države Češka i Slovačka da igraju kup? Ne. Sad se zove kup Čehoslovački. 4 kluba iz Češke, 4 kluba iz Slovačke igraju kup Čehoslovački. Što se tiče nostalgije. Da. Hvala ti puno na izdvojenom vremenu. Eto, toliko za ovaj prvi deo i za stručnu analizu. Stručnu kada je Gagi u pitanju, ja sam ne u zagradi nestručna, ovo je analiza, zato i treneri dolaze, a sad prednost i priliku dajemo i vama. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, Tegi. Izvolite. Da prokomentarišem ovu lakrdiju od kupa što je bila. Prvo ćemo da prokomentarišem meč Spartak FNP, zadnji napad i onaj čisti faul i posle kažu izmivanja zuba. To je prvo. Onda finale ćemo sada malo duže da prokomentarišem. Nemojte duže, dajte u 3-4 minuta, mnogo ljudi čeka. Hoću, pa to mislim tako. Sad ću samo da se osvrnem na finale. Prvo što se tiče sudija. Trebali su sve navijače dovesti pa onda da daju sudijama. Prvo neozbiljno organizacije. Daju vođi navijača da bude sudije. Sudije katastrofa. Ajde ispričajte prvo o igri pa posle o sudijama. Da ne krene odmah suđenje, nego malo o igri pa onda suđenje. Igra je bila fenomenalna, ne mogu ništa zamjeriti momcima. Borili su se, krvarili su, jebi ga, imao je Karlik šut za pobjedu, ali ajde, vidio si sve šta se izdešavalo na zadnjem bacanju. Znači, katastrofa šta se dešava. Onda vrijeđanje Željka Obradovića. A bilo je prekinućemo. Da smo pjevali o Vesni i Čoviću, bilo bi odmah pražnjenje tribina. Momcima svaka pohvale za odigrano finale. Sa onakvim timom, sa onakvim rosterom, tankim rosterom za kup, što smo imali fenomenalno odigrano. Zadnji napad i to, ajde, nećemo sad one lopte iz auta i to što nismo ubacili, to se dešava. Jebi ga, dosta ove sezone, ali nema veze. Htio bi opet da prokomentarišem, sinoć pokušao slučajno prebati predsjednika države, pa kaže i on bi vrijeđao Željka Obradovića da je mlađi. Zamisli ti, moj Tegi, u kakvu mi državu živi, u kakvu igra Partizan državu. Čekaj, aj sad ste okrenuli stranu. Znači, da je mlađi, svi mlađi vređaju Željka Obradovića, navijači Zvezde, ko što svi navijači Partizana vređaju Čovića i njegove. Vređali su navijači Zvezde. Pa šta nije tu rečeno sa 16 godina? Ja kažem, ja više volim kad neko iskren pa kaže da, vređao bi, ili bilo istog funkcionera koji kažu da, mi se radujemo pobjedama nekog drugog tima nad Partizanom, kao što ima navijača Partizana koji se raduju drugim pobjedama ekipa nad Zvezdom. I to mi je iskrenije nego neki koji se foliraju, koji pričaju neke druge priče. Oni mrze Partizan, ne podnose Željka i to je tako. Tako, šta da radimo? Ali Tegi, ti vidiš šta se radi, ti pratiš bolje nego ja sam Crnu Goru ovdje, ti pratiš tamo sva dešavanja šta se dešava oko Partizana. Ovo je lakrdija, ti znam da je ovo lakrdija bilo od finala. Željko Obradović izgleda državni neprijatelj broj 1 ili 2, ali šta da radimo? Ali Željka Obradovića pljuje i vlast i opozicija. Šta da radimo? Ovi iz opozicije su ga pljuvali ne znam koliko kao da je tu, da ne znam kako rekoše, da anestezira proteste.
pa ga onda ode vlast da on je uvek protiv nas. Željko Obradović ne valja ni opozicionim ni režimskim navijačima Zvezde. Nije valjao ni mnogim do skora opozicijnim navijačima nekima Partizana. Željko Obradović nije čovjek ni vlasti ni opozicije, svoj čovjek i čovjek Partizana. I da ne politizujemo sad nešto drugo. Kažete... Ajmo utakmicu. Ko vas je zadovoljio, ko nije? Karlik Mali je zadovoljio, nažalost, što sam znao da će srpski igrači iskreno da prevagnu. Mali je pokušenski probao, Vanja izlazi iz povrede, dao je srce na teren, Balša, ja ne znam, pored njega, ne znam šta se s tim momkom dešava, ja ne znam. Ovi drugi, šta juniori da ulaze da igraju u finale. To je bilo prvenstveno, ja nisam očekivao da će biti onakva borba, jer stvarno su momci izgurali, brate, ja sam prezadovoljan što su onako igrali. Poraz je poraz, jebi ga, šta da se radi. Idemo dalje. Sad je Baskonija bitna, da se malo odmore, da se regenerišu i da se vrati. Čuo sam da je Nilikina se oporavio, tako tegi? Ne znam, bio sam u Nišu, Nilikina nije. Igrači imaju sad slobodno, vidjet ćemo kad počnu trenizi. Pa reče ona na PG News da se oporavio da će da igra kao, da počne da trenira sad kad će vidjet ćemo, trenirati. još ne znam. Hvala vam na javljanju, mnogo ljudi još čeka, pa se čujemo. Crne Gore za tebe. Kako je bilo na kupu Crne Gore? Pa dobro je, budućnost se čupali su se ovdje, budućnost i studenti su se čupali. Dobro. Ove godine budućnost će mnogima teki da pomrsti konce ako se budu olako shvatili. Budućnost dobije Partizana u Podgorici i eto je na broj 1 pred play-off. To mnogi zaboravili. To ti kažem, tako da će biti opasno ove godine, maš zvive oštrica. A pogledajte i Dubaji će im biti vrlo opasna ekipa ako ih olako shvate. Ako Dubai dobije Partizan, dobije budućnost, već ima 2 pobjede nad Zvezdom. Eto Dubaija u priči. Pa to ja ti kažem, jer ovaj Dubai ima i rep i glavu, no mnogi ih olako shvataju što je novi tim. Da. Hvala na javljanju. Samo jednu pjesmu da posvetimo Čoviću i možemo li? Bez toga, ajde, pustite, to je čovjek sad predsjednik Saveza, iako se raduje sa svojim klubom što ima pravo. Hvala vam na javljanju, idemo na sljedeće uključenje. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, kako ste? Odlično, vi? Evo, dobro, poslije derbija, kao navijač Zvezde, otišćam se dobro, ali... Čestitam na osvojenom trofeju. Hvala, nadamo se da će biti još. Isto tako nadamo se 2 licencama za Partizan i Crvenu Zvijezdu, pa u obe ligre se potučemo. Sve u svemu, rekao bi da je prevladalo neko iskustvo igrača Crvene Zvijezde. Slažem se. Kvalitet i kvantitet. Pa da, i da se nalazimo, Partizan imao dosta skraćen roster. Ne ulazim u struku, ali lično bih pozvao Bongo ispred Wayne Washingtona. Dobro. Šta vi mislite o tome? Pa kažem, sad je lako biti pametan. Sad ću se reći da tako, ali da je Karlik dao koš, niko ne bi pričao o tome. Da je dao slobodno. Bilo je par a mogo je i Kalinić je mogao posle toga da da trojku pa da ne bude produžetka. Jes, ona trojka je... Ono ostalo na obruču. Samo nije imalo dovoljne snage. Da. Ništa, hvala vama na uključenju, vidimo se. Hvala, sve najbolje, idemo dalje. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, poštovanje, Nikola iz Podgorice. Izvolite, Nikola. Prije svega, da se to osvrnemo na finale kupa. Najsvježije nešto. Dobro. Pa, ako da ima zakona, ono je kriminal. Ono je sramno. Ono je gadno za košarku, za sport. Žao mi je što pričam ovako u emisiji, sportska emisija. Ono je sramotno. A još sramotnije izjave pojedinih igrača Crvene Zvijezde, Nedovića i Petruševa nevaspitanog o nekim stvarima, pogotovo o Obradoviću. Ne navijam za Partizan, možda neko i pomisli kroz ovo što pričam, ali ono je sramota, ono je neki gadlu koji se desio odavno onakav u Srbiji nije. Da se ne ponavlja onako osobno bacanje. Ja sam iz prvog momenta
čak nisam ni vidio, jer komentatori arene neće da iskomentarišu, no oni kao ne znaju čemu se dešava. No, komentarišu možda je kao prestupio neki igrač, možda nije, možda jeste, neće čak ni da komentarišu zašto je trebalo da se ponovi slobodno bacanje. Pa sam gledao jednu emisiju ovdje na crnogorski jedan program o sportu gdje jedan košarkaški sudija bivši komentariše pravilo. Bilo kakvo ometanje, da li je laser, da li je nešto upalo za vrijeme slobodnog bacanja ili prestup, mora da se ponavlja. Mi imamo ono gdje neće ni snimak da pogledaju, a ne nešto drugo. Što se tiče igre Partizana i Zvijezde, igračima i svaka čast, bilo je tu možda neko moje mišljenje u pogrešnom trenutku, onaj momak, kako se zove, evo sad, četvorka Partizana. Pokuševski. Pokuševski. To je ušao misijom u pogrešnu. Kaže, moje neko mišljenje, sami tim kad se ga vidi u onim trenucima, momak u nekim trenucima kao da je izgubljen, kao da se ne bavi košarkom. U nekim trenucima. Tako se mene makar čini. A ono što je Partizan dobio igrača kao što je Karlik i kao što je Sterling, daj Bože da na duže vrijeme to bude, ali stvarno može da se napravi neka ozbiljna priča u Evropi. I neko moje mišljenje, kao neko ko voli sport, košarku, da Partizan ne treba da igra takmičenja pod Savezom Srbije. I ne bi trebali igrači Partizana da idu u reprezentaciju Srbije. Zašto? Pa zašto ta deca, ti momci, njima je san kad krenu da treniraju da igraju za reprezentaciju. Oni igraju za reprezentaciju, ne igraju ni za predsjednika države, saveza, ne znam koga. Oni igraju za sebe i za Srbiju. Pa, znaš kako tegi, sanim ono juče što se dešava, juče je bila utakmica, prekjuče kad je bila utakmica, više ne znam, ono kad se desilo, što se desilo, Čović, kao predsjednik Saveza izlazi i slavi i ono se radi samim tim, taj Petrušev, Lakić, Nakić, na neki način se ide i protiv njih u onakvim stvarima. Favorizuju se određeni igrači, favorizuje se jedna ekipa. Njima na čast, tako, ali kažem, tim momcima ne treba uskratiti njihovu san, njihove snove i karijere. Ništa drugo. Ako oni ne žele, to je njihov izbor, ali ako su pozvani, ne treba ni vi, ni ja, ni klub da staje na put tom. I to razumijem, i to potpuno razumijem i prihvatam, ali jedno je sigurno da imam da se nešto pitam, eto navijački, nešto pod Savezom Srbije, Partizan, ono je sram, ono je što se dešava, znate li šta je ono? Ono je posljednje dno dna, posljednji šam i ono ne treba da učestvuje ni Željko, ni Partizan, ni vi kao sportski radnik, ono je šljam, ono je nevjerovatno, ali posebno su me izjave igrača Pokuševskog i Nedovića. Ćutite, stidite se svoje sramote, nemojte svoju sramotu da predstavljate kao nešto lijepo, stidite se svoje sramote, ćutite, odradili ste, završili ste svoj posao. Žao mi što ovako pričam, stvarno sam iziritiran onim stanjem što se desilo u finale i ono je stvarno sramno i malo više poštovanja prema ljudima koji zaslužuju kao što je Željko i nevažno je sad je Željko u toj poziciji i ostali neki koji bilo kod je to Zvijezda ili Partizan, potpuno nevažno. Hvala na javljanju. Idemo dalje. Kod nas je nažalost tako da onaj koji konstatuje nešto je veći problem nego onaj koji konstatuje da nešto ne valja je veći problem nego onaj koji čini da to ne valja. Ali to je tako. Idemo dalje. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, Miloše. Izvoli, Miloše. Pa ne znam odakle da počne. Od početka. Od početka je najbolje, samo da vidimo od kog, što bi rekli. Ništa, što se tiče kupa, ja sam bio na utakmici i ja mislim da mi treba, mene zanima isto tvoje mišljenje, da li mi treba uopšte da nastavimo da igramo takmičenje pod okvirom KSS-a više uopšte, da li treba da nastavimo to takmičenje da igramo? Treba. Zato što se razobličuje time sve što se razobličuje šta i kako je.
Dobro, to jeste tačno, jer ono što doživljavamo na utakmicama sa Crvenom zvezdom, ono Rambo Vijetnamu ne bi doživljavamo. Pa vidite, četvorica najboljih sudija su izbegla to da sude, da im drugi daju direktive kad da prekidaju, kad ne. Uroš Nikolić, Ilija Belošević, Juras i ko je, sad sam zaboravio, ko je četvrti? Jovčić. Tako je. Sad, druga jedna stvar. Mislim da mi kao tim, pogotovo kao klupa, nemamo reakciju. Mi nemamo reakciju, recimo, na svako gledanje tehničke greške koje je bilo od strane sudija kad su gledali za Partizan. Znači, oni su bili bukvalno opkoljeni. Ilić, Teodosić, Nedović, Sveropulos, ne zna ko nije već bio kod njih. To je bio takav pritisak da to nije bilo normalno. Znači, ja veći pritisak na ovom derbiju nisam video kako zove da je bio već mislim. Mi nismo imali tu neku reakciju na to da neko... Kako nisu? Vanja Marinković dobio tehničku. Željka non stop snimaju. Vanja Marinković je dobio tehničku, Miloš Teodosić da treba da dobije 5 tehničkih grešaka. On je dobio tehničku kad je prišao u raspravu i dobio je Vanja i dobio čini mi se Teodosić. Moraju da pokušaju da budu bolji za 10-ak razlike da bi dobili pola. Ili da još jedno slobodno bacanje i to je to. Ne, sve to stoji, ali kad vratimo film nazad, mislim da nam je skor sa Zvezdom 3-3 u Euroligi, jel' tako? Ne, ili 2-2, slagaću se. 3-3. 3-3, tako je. Sve utakmice koje su bili u ABA ligi, u kupu i kada smo igrali u prvenstvo naše, sve su skoro bile završeno 1 ili 2 lopte. Pa dobro. Detalji koji su odlučeni, utakmicama odlučili su ih direktno sutra. Znam, ali ja sam protivnik, kažem, takvih stvari. Mnogi sad pričaju i o neodazivanju igrača za reprezentaciju i neigranju kupa, ali kažem, ja sam za to da se odigra i da pokušate da dobijete na parketu, a druge stvari se samim tim razotkriju, kao što se razotkrilo i oko kažnjavanja sudija, i oko delegiranja sudija, i koje sudije izbjegavaju, i konferencija, ona tragikomična za štampu koje televizija prenosi, a ne prenosi drugo, i provokacije na Željka Obradovića, i vređanje Željka Obradovića od članova uprave Zvezde, igrača i svih drugih stvari, ali to je, tako se samo, kažem, razotkrije mnogo toga. A Imali smo situaciju, jel' tako, protiv Monaka, gdje su nas surnicale sudije. Bukvalo su nas, jel' tako, da ne kažem, znači... Odigrate tako i onda ne mogu toliko baš ko što su sad. Ali kažem, ničemu od ovoga ne bi pričali da je Karlik dao koš. Slobodno bacanje i onda prvo krenuti od toga. Iako se njemu nema šta zameriti ili je čovjek bukvalno posljednji atom snage izvukao, igrao sam, nadoknadio i propuste drugih i vukao za celu ekipu i nema reč da mu se kaže oko toga. Jer meni se, kako sad sve više i više idemo utakmice koje igramo sa Zvezdom, što više utakmica gubimo njih, jel' tako? Realno su bolje skoro od nas, znači sve veća podrška treba da ide Željku i igračima. Pa to i dobija za... Zbog svega ovoga. Jer ovo je nenormalno šta se radi. Nenormalno. Ne znam. Hvala na javljanju, još ljudi čeka pa da damo i njima priliku. Idemo dalje. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, teki, pozdrav. Izvoli. Pa da prokomentarišem ova dešavanja, može? Ajde. Pa, ovako, da sam razmišljao u kojem pravcu da gledam na ovu utakmicu i cijeli finalni turnir kupa. I osnovni mi je neki utisak da ja nisam nezadovoljan kako smo igrali, kako smo izgledali. Mora se staći tegi da smo bili stvarno jako oslabljeni, to je bez 5 igrača, ajde da rečem tajni Likina, oni svakako ne igra već neko vrijeme, ali 4 igrača, ozbiljna iz rotacije se falila. Da li se je moglo više, falio je doprinos tu nekih igrača i generalnom igrom i utakmicom nisam bio nezadovoljan. Na kraju odlučilo je jedno slobodno, jedna lopta. Nije to bilo loše. Čak bih rekao dosta bolje nego posljednji derbi u Euroligi koji smo igrali kući. U dosta lošijem broju igrača smo bili. Tako da falio je doprinos
nekih igrača od ovih koji su igrali. Sad tu da, olakšavajuća mi je neka okolnost što, ja sam svjestan da je Washington u odnosu na to što je odigrao imao preveliku minutažu, da je bilo mogućnosti da uđe Lumberg ili neko, bi igrao manje, samim tim bi igrali oni koji su dobri u tom trenutku, tako da generalno nisam bio nezadovoljan. Karlik je odigrao Tegi maestralnu utakmicu, to je od početka sezone jasno da je to ponajbolji naš igrač i možda čak i cijele ABA lige, a što da ne i Evrolige, jedan od najboljih. To je moje mišljenje, to on potvrđuje, odigrao maestralnu utakmicu, jeste promašio to slobodno, da je pogodio 2 od 2, mi bismo osvojili kup, ali čovjek je promašio, njemu ne može sigurno da se zamjeri, nekima drugima da, razne stvari, njemu sigurno ne. Čovjek je odigrao maestralno i sad, mislim, malo je teško šutirati i slobodna bacanja kad ti leti oko glave sve i svašta, tako da. Što se tih drugih, i Tegi, mislim da smo bili bolji i da smo trebali da pobjedimo, ali to je isto kao u nekim drugim što smo spominjali kod tebe već situacijama kad se odluči na jednu loptu pobjednik vadi dobre stvari, poraženi vadi loše i to je činjenica. Oni su imali Tegi iznenađujući po mene, jako iznenađujući, doprinio su najkritičnijem periodu od Teodosića i Luke Mitrovića, oni su vezali ljudi 10-15 poena. Tako je, slažem se s tobom tu potpunosti. Ne podcenjujem Kalinića, ne podcenjujem odličan finiš Cody Miller-McIntyra, prvo poluvreme Petruševa, ali se slažem s tobom da su ova dva momka, aj više nisu ni momci, zaista bili mnogo bitan faktor. Pa bukvalno tek u trenutku kad smo mi mogli ili išli u tom pravcu da možda čak se odvojimo i prelomimo meč, Teodosić i Luka Mitrović su ih održali u životu, to je... Sa -9 on ih je vratio u plus. Da, bukvalno je tako bilo. Svaka čast i na tome. Sad, mišljenje moje o njima i druge neke, mislim da Teodosić ne može na najviše nivou da pomogne, ali očigledno čovjek motivisan u određenim periodima ili protiv nas kako god odigra dobro. Vuko i trener ga je odlično iskoristio. Koliko treba i kad treba, i dozirao je sve njih i svaka čast, kažem. A dobro, to su oni platili na drugoj strani, tek i nekim našim lakim poenima, ali uglavnom to je bila po mene prevaga. Pa nisu laki, Vuko, imala je Zvezda 9 razlike, onda je Partizan otišao na -3. Znači, nije baš to kažnjeno. Pa ne, u tom i kažnjeni su Jago, Nedović, defanzivno, mislim, Karlik je to ispredao. Jeste, Karlik jeste, ali Sterling, Washington nisu. Pa mi smo igrali dosta pametno, napadali smo kako treba i tačno smo znali što napadamo i mislim oni su cijelu fokus njihove igre je bio na zaustavljanju Karlika, čovjek je ubačio 30. Pa i Sterlinga, vidiš, Karlika nisu uspjeli, Sterlinga jesu. Pa dobro, to je to, onda jedan igrač teško da može pobjediti baš utakmicu, to se najbolje vidjelo u toj situaciji i Tegi, ajde, to je to što se igre, mislim da sad zaslužena pobjeda njihova, zaslužena bi bila i da je bila naša, to je to kad ode na jednu loptu. Falila je rotacija, falio je doprinos i nekih igrača koji su igrali i to je to. Oni su imali širi broj, koliko toliko raspoloženih igrača. Što se ovih drugih stvari tiče, Tegi, ja sam bio utiska do nekog trenutka da je suđenje bilo ok. Ajde da ne rečem dobro ili slično, bilo je ok, u smislu nije bilo navlačenja, jer mi smo navikli Tegi od pojedinih sudija. Slažem se s tom. Navikli smo otvorenu pljaču, kao što je bilo u prvom meču ABA lige prošle godine i mnogim nekim mečima. Mi Ober Kneževića, ja prvi Tegi kad vidim, ja znam zašto je on dodijeljen da sud. To mi utisak zadnjih XY godine. Ali ovaj put je bilo suđenje relativno ok. Bilo je nekih grešaka, nije bilo navlačenja. Onda su oni Tegi odlučili, u stvari, kad je došla situacija, a to im se tako namjestilo, moglo je da bude, ne znam, Karlik da pogodi 2 slobodna, mi da osvojimo, niko ne bi nešto njima mnogo prigovarao, čak ni poraženi, jer uvijek poraženi će prigovoriti, ali ovaj put ne bi bilo to, ali Tegi kad su oni došli u situaciju da njihova odluka odlučuje, onda nisu imali hrabrosti da donesu prave odluke. Samim tim i to što su pristojno sudili do tog trenutka su prosuli u kanalizaciju i ako su išta dobro i odsudili, samim onim odlukama u finišu su to poništili, nisu imali hrabrosti. Činjenica je da je nad Karlikom bio namjeran faul, čovjek nije gledao loptu, udario ga je po rukama, to će reći, ako ima malo objektivnosti,
svako ko vidi tu situaciju. To je namjeran faul, znači za 2 slobodna i loptu Partizanu, ali oni nisu imali hrabrosti da donesu tako neke odluke. Kapiram ja, to su ljudi koji su pod pritiskom i koji bi dobijali poslije i pozive i da li bi kad išta više sudili i sve to, samo... A Vuko, vidiš, 4 najboljih sudija su odbili da sude finale, baš zbog te one priče kad treba da prazne halu, kad ne trebaju zbog svih drugih pritisaka. Znači, ni Nikolić, ni Belošević, ni Juras, ni Jovčić. A to su teki, baš ti sudije, i ja bih imao jako veliki broj zamjerki na mnogi od njih. Ti koji su kao neki, kao na glasu sudije, jer prvi taj Belošević mnogo drugačije sudi kroz cijelu karijeru. Naravno. Kad sudi Euroligu ili kad sudi... Ali ja razumem te ljude, oni su pod pritiskom ovde, lako je navijačima pisati, pričati, a drugo je ti oduzme jedan sudija, dođu, pocepaju mu pasoš na granici. Da, i sad, kako sad ti trebaš čekaš da sudiš? Ili nekom poliju kiselinu po kolima. Ja to potpuno razumem. Mene je recimo tu mnogo veliki problem, recimo, taj Belošević, ti neki sudije, pošto za njih se je jasno da oni znaju da sude. To je onda dodatni problem. Za neke vidiš da plus ima lošu tendenciju, plus nema pojma o suđenju. Tako da, ono... Vuko, ja te potpuno, znači, meni ljudi zovu, kaže, evo, zovite sa strane sad kao neutralnog Miliju Vonovića da on ispriča oko da li se, šta se svira, kako se poništava i ono. Kako zovem čoveka, šta da kaže, on sme da odgovori, izda budućnost saopštenje, on odgovori Bokanu. Pitaju Željka na konferenciji, on kaže nešto, on odgovori Željku. Izda Zvezda saopštenja, on mora da ćuti, kao i Čović pre toga. Znamo šta će da mu se desi, sad treba da ga dovodimo u neprijatnu situaciju i njega i ove sudije. To je tako. Znači, smeju da komentarišu Bokana, Željka, ali ovo drugo, te sme, što da kažu, napišu mu, ne možda garantujemo bezbednost, ponećemo krivičnu odgovornost protiv ovoga Dožaja. Protiv mene će da potežu odgovornost, tuže, sude. Sad čujem isto pretnje, sad neki zbog onih mojih pitanja na konferenciji, pa prave konferenciju koja snima, pa me pozovu kao eto nisi došao. Kad bi sudski sporovi se vode, ja prvi razumem i te ljude, ne ljutim se na njih, mislim ne ljutim se, razumem u kakvom su stanju i Milija i ovi drugi. Neke prevelike primjedbe, konstatujemo samo viđeno i tek oni su ljudi koji... Ja razumijem, čak, ali meni smešno mi je da medij, nijedan portal, novinar, ne smije da napiše da je Spartak oštećen protiv FNP-a. Znači, da je to toliko teško, čekaju da Spartak da stavi onu objavu ko objavio, pa onda da stave. Znači, ne smiješ da napišeš da je bio faul, da komentator koji gleda da kaže, ali posle mi kažu, pa ljudi nisu smeli da kažu da je Beron napravio korake, tek kad se Partizan oglasio sutradan, a kamoli nešto drugo. I to je tako, teraj dalje, šta drugo da ti kažem, nemaš to još dugo da se promeni. Ali tek oni su ljudi koji te, mislim, već te ceni u kusura, ja bih to proširio no oni se vraćaju već na neke periode i to, ali oni su ljudi koji te pokradute na način Berona, milion takvih situacija, još ti ne trljaju na nos. Znači, oni jednostavno... Pa, dobro. To, mislim, njih boli baš briga i to, mislim... Kako je, nemaš tu šta. Ma sve okej, samo još da ti ne uzimam mnogo vremena, da konstatujem da oni, mislim, na navijače Crvene zvijezde, na tu upravu ili da li je to bivša uprava koja ih sadašnja. Vrijeđanjem Željka Obradovića, oni postižu kontraefekat. Znači, oni njemu rade uslugu, oni toga valjda nisu svjesni. Jer svaka njihova uvreda znači da mi njega još više volimo i još više podržavamo. Znači, on ima još veću podršku ljubav navijača Partizana što oni njega više vidi. Tako da, to je to naravno, apsolutna podrška za košarkaški klub u svakom mogućem smislu, za naš igrača, za Željka. Mi znamo dobro gdje živimo, o čemu se radi, ko su bitni ljudi na pozicijama u sportu, generalno u Srbiji. Njima je problem kad je, 8 godina bio ili koliko godina bio predsjednik Fudbalskog saveza, pod znacima navoda Partizanovac, a njihovi su bili 50 godina, evo i dan danas, vjerojatno je Džajić legenda, mladost iz Lučana i tako da, Vuko, ispričana priča 100 puta, da damo šansu drugima. Tako. Hvala na javljanju, idemo dalje. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, Vladimir telefona. Izvolite. Pa, želim samo da prokomentarišem ovu derbiju što se dešavalo. Dobro. To naravno nije prvi put.
kao što i svi znamo, da se to dešava učestalo. I samo me zanima kad će to više da prestane. Da li tome ima kraja? Pogrešnu ste adresu, na pogrešnoj ste adresi postavili pitanje, otkud ja znam. Neće još dugo, pa vidite da je drugačije, ne bi dozvolili da bude predsjednik Saveza onaj koji je najmanje zaslužuje to da bude. Ali šta da radimo? Takva je situacija kako je. Pa ne, mislim, stvarno, evo imam i mnogo drugova i zvezdaša i sve i niko ne može da prizna, da kaže iskreno. Dobro, u redu je. Navijač nije realna kategorija i to je tako. Niti treba tu očekivati neku realnost. Tako smatra za sebe da je realan, ali to je teško. Svako iznosi svoj stav i to je to. Hvala. Jeste još nešto htjeli da komentarišete ili to je to? Ne, samo to je to. Hvala na javljanju. Hvala. Dobar dan, izvolite. Pozdrav za sve gledalce Zone Pres, pozdrav za tebe Vladane, pozdrav za redakciju Jordana ovdje iz Čačka. Čestitam ti Jordane na osvajanju kupa. Dobro, hvala, eto, sportski. Ali ja sam se javio ovdje drugom prilikom. Prvo ja bih čestitao mome borcu, jako je izgubio 40 razlike od Zvezde, koja je bila prva utakmica. Ali bi čestitao Saši i cijelom stručnom štabu što su se opredelili da ubace u igru protiv evropske, euroligaške Crvene Zvezde ove naše mlade nade, na koje mi treba sve i više da se oslanjamo. Jer ja mislim da je to koncept moga borca, da mi moramo da imamo 6 igrača iz Čačka i pokazalo se da možemo da imamo. Od ovoga maloga Radovića, do ovog malog Bugovog sina, do onoga maloga, onoga isto trećeg sad, ne, ja ovo govorim iz glave, pa sad razumeš namjeru mi misli. Tu je i Čarapić, tu je Jošilo, sve su to naša deca, koja su pružili jednu fenomenalnu partiju, oni igraju i za juniore, evo sad su počeli da igraju za prvi tim, ona trojka onog Dulovog malog, Dula Radovića, malog Pera, što je dao onu trojku, pa onaj ulaz na drugi obruk, to me tako hrabrilo, razumeš? Dakle, celu nekako čačansku, košarkašku i pored toliko velikog poraza, celu košarkašku, čačansku trasiju je to baš onako diglo i obradovalo. Eto, pozdravljam prvo taj potiš. Drugo, vidjeli smo, razumeš? Ne moraju ni Zvezda ni Partizan igraju to finale. Vidio sam ovdje, bilo je sudijskih grešaka na račun Partizana, moramo to priznati, biti realni priznati, razumeš, ali mnogo se nešto otpanjaju na onaj zadnji napad. Prva greška je bila, sam pričao sa sudijama, prvi namjerni faul koji je sviran bio Petruševa. Kad je Petrušev naskočio na leđa, ne znam kome ono se svira namjeran faul. Sad sećaš se u situacija koja je bila. Amen, me čuješ? Čujem. Ono je bio namjeran faul. Znaš kad je Petrušev naskočio na leđa i kad se pridržao nje, to se svira kao namjeran faul. Ono zadnje jeste bio namjeran faul, ali to se i svira i ne svira 3 sekunde pre kraja. Razumeš? Da se razume. To se svira i ne svira. Partizan imao 2 šuta za pobedu, mogo je da pobedi. Jedino što mi se ne sviđa mi se više ovo skandiranje, ovo je stvarno prevršila Daramer. Prvo taj Željko, to je čovjek stvarno jedan naš najveći evropski trener, nije zaslužio da mu se onako skandira, nije ni Vesna žena zaslužila Čovića da je se skandira, znači niko to više nije zaslužio i tome jednom treba da se stane na put. Pred početak utakmice treba da se kaže jedna opomena, druga opomena, brate, praznimo halu i gotova priča. I jednom da se tome stvarno stane na put. Ono je pokvarilo jednu fenomenalnu utakmicu, jednu fenomenalnu finale kupa. I mi stvarno zaslužujemo da imamo 2 evropske ekipe, 2 ekipe u Euroligi i po broju prodatih ulaznica i po ljudima koji vole košarku i po novcu koji ti klubovi zarađuju tih prodatih ulaznica. Drugo, šta još hoću da kažem, da ne bi sad bilo sad pričam, eto, čestitio su mi na pobjedi, sportski, hvala, eto, prihvatam čestitio sportski iz tvoje strane. Drugo, šta mi se još ne dopada? Zašto mora MVP? Petrušev je fenomenalan igrač, fenomenalno odigrao utakmicu, on uvek igra double i mislim da je pravi potez bio upravo Zvezda što ga je vratio, Željka Drčevića što je pogodio to da ga vrati. Što je uspio da ga vrati, stvari
da li je došao na pozajmicu za Olimpijakosa, ne znam u kom stilu je došao, razumeš? Na koji način je došao. Mislim, teško će biti, ja bih volio da ga zadržimo i za sljedeću sezonu, pitanje da ćemo uspjeti da ga zadržimo sljedeću sezonu, ali zašto mora MVP da bude iz pobjedničke ekipe? Po meni, MVP je trebao da bude Lakarni Jones. 35, detko koševa dao, igrao u jednom i u drugom pravcu, ne možeš da ga zaustaviš jebate. Ne možeš da ga biješ. A i glupo ti da ga biješ, kaže da je fair igra. Pa ne možeš da ga biješ, ovo što kažu. Kapiraš? Znaš, da ono iniciraš onaj prvi kontakt, onda da iniciraš onaj prvi kontakt, čim uđe onu treću trećinu terena, razumeš? Ti uđe onaj treći deo terena da iniciraš kontakt, ne možeš da ga biješ, ne možeš da ga stigneš, netko dao 35 koševa, sve si ga pogodio. Po meni, on je treba da bude MVP, ali gleda neko pravilo da ne može on da bude MVP, MVP mora da bude iz pobjedničke ekipe. Da. Ja ne znam da li ti znaš da to pravilo ne. Pa to je neko nepisano pravilo, ne znam sad kako. Pa ne bi trebalo. Dečko dao 35 koševa, postoje. Odigrao fenomenalno utakmicu. Ali njegova ekipa je izgubila. Pa kakve to ima veze? Pa kakve to ima veze? Nije izgubila, igra se produžetak. Na kraju izgubili. Pa dobro, na kraju izgubili, ali igra se produžetak. U regularnom delu je bilo nerešeno. Da, dobro. Razumeš? Ima rezona i... Ne znam zašto. To su neke stvari koje bi stvarno trebali da izmenimo. Da. Znači, to su neke stvari koje bi stvarno trebali da izmenimo. Drugo, ako gledamo na sudijske greške, bilo je sudijski, i Spartak je oštećen, ljudi. Hajde da gledamo pošteno, i Spartak je oštećen protiv FNP-a. Strašno je zadnji faul, ne ga vuče, razumeš? Znaš, mislim, znam da je ovdje ljudi najviše navijaju za Zvezdu i Partizan. Znam da je spektakl kad igraju Zvezda i Partizan. Ali Kup opet ima neku drugu draž. Kup treba da ima neku drugu konotaciju. Hoću da ti kažem, nekako, to su naša dva najveća kluba, Euroligaška kluba. I vidiš da sve ih više i više interese ta Euroliga. Ovo vidim da malo zaplavi, još ako dobiju ove white karte, to će biti fenomenalno. Mislim da to Beograd stvarno zaslužuje. Gleda ih po 20.000 ljudi, jedne druge. Vas grobara samo na Guremate se ima vas i više od 20.000, ima 22.000. Traži se karta više. I traži se karta više. I to je stvarno lepo. Mislim, treba da cenim ovaj derbi. Jedino tako te neke stvari, eto, još samo to da ispravimo, da spustimo malo te tenzije. I uopšte mi se ne dopadaju ove konferencije posle utakmice za štampu. Čevi ga, dođe čovjek iritiran, dođe ovakav, dođe onakav, razumiješ? Uzmemo, idemo sljedeći dan, nek da, idemo. Što mora odmah posle utakmice da dođe tamo? Razumiješ? Pa i ja kad vidim poludim, a kamo ne razumiješ, pa normalno ću poludim, razumiješ? Šta bi ja sve rekao, bolje, razumiješ, bolje da ne pričam. Eto, toliko od Jordana. Hvala ti na javljanju, Jordane. Zbog borca, razumeo sam. Saša Ocekođića, pozdravljam ovaj njegov koncept i prosto sam oduševljen time što je dao šansu mladim momcima da osjete šta je igrati protiv jedne evroligaške ekipe u jednom takmičenju kao što je Kup Radivoja Koraća. Hvala na javljanju. Prijatno. Idemo dalje. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, Tegi. Evo ja bih prokomentarisao prvo ovo oko Kupa Miloš koji telefona. Izvoli, Miloš. Divim se rukovodstvu i košarkašima Partizana na svemu ono što trpe i kako su ostali hladni posle ovakve kraće. Dakle, i ne znam čemu svrha igrati ovu našu ligu i ovaj naš kup, jer ovo je postalo toliko sramotno da ja nemam reći. Ja sam prvi koji nikada ne komentariše suđenje, ali ovo što se desilo u četvrtoj četvrtini i posle u produžetku je zaista sramotno, a vidim da izostavljaš prvo što su radili, to je ona trojka kad je šutirao Dobrić, kad je izbacio obe noge napred, a Karlik ga nije pipnuo i to, znači to su poklonjena 3 poena Zvezde. Pa 2 namerne lične greške koje se ne sude. Pa onda ono bacanje gde čoveka, gde gađaju, gde upadaju razni predmeti, kad oni izvodaju Vlučeviće slobodno bacanje. To je bukvalno 10 razlike za Partizan. Eto, toliko smo mi bili bolji od njih. I, kažem, ovo je stvarno sramotno šta su doveli od jednog
kako su napravili, znači da ti se bukvalno zgadi i da ne vidi više svrhu učestvovanja u tom takmičenju kao i u ovoj košarkaškoj ligi Srbije, gde se pravila menjaju. Kako stigne, evo Zvezda još godinu, 2 dana će imati ovoliko domaćih igrača, kad budu otišli u penziju Teodosić, Dobrić, Davidovac, odnosno kad ne budu više bili za Euroligu, promenit će oni pravilo da može i 10 stranaca. Znači, katastrofa. I želim samo ovim igračima Partizana koncentraciju na Euroligu, pa šta urade. Nadam se da će se plasirati u play-off. Sve ostalo je zaista da se ne komentariš. Eto, to je to. To je ono što sam htio da kažem. Kažem, sramota šta su napravili od kup takmičenja i na šta je ovo se ličilo. Hvala na javljanju. Hvala, prijatno. Prijatno. Idemo dalje. Dobar dan, izvolite. Halo, dobar dan, Tegi, poštovanje za tebe i tvoju emisiju. Hvala, izvolite. Marko iz Podgorice je ovdje. Želio bih da iznesem neko svoje mišljenje povodom proteklog perioda. Dotakao bih se ovoga kupa u Nišu. Što se tiče tog kupa, Partizan je svjesno, odnosno trener Obradović žrtvovao Ife Lundberga jer ima obaveze sa reprezentacijom i želio da sačuva svježinu i bitnost njegova u smislu narednog perioda za utakmice u Euroligi i ABA ligi. Kao što su rekli iz kluba, tim se pravio da odgovori izazovima u tim takmičenjima, a ne u domaćim takmičenjima kao što su KLS i kup Radivoja Koraća. Zna se ko tu vedri i oblači. Što se tiče tog ograničenja broju stranaca, to je u najmanju ruku smiješno. Kad u fudbalu kad u fudbalu Zvezda ima veliki broj stranih igrača, onda se uvede pravilo da su igrači iz Europske unije da se gledaju kao i domaći, jer Srbija treba da uđe u Europsku uniju, pa zbog toga. Onda zašto u košarci recimo ne važi to pravilo, to je pitanje. Znači, kup Radivoja Koraća i taj rezultat nije relevantan u smislu poređenja ove dvije ekipe iz razloga što je Partizan bio prinuđen da igra, znači bez vrlo važnih igrača kao što su Bonga, Lundan, Davis, to su sve i prethodno povrijeđeni Likina, to su sve igrači sa većom minutažom. Što se same utakmice tiče, završila je na jednu loptu, to slobodno bacanje promašeno je, da kažemo, presudilo u sudijske odluke na štetu Partizana, uopšte neću da ulazim, tu nema svrhe više o tome govoriti kad govorimo o domaćim takmičenjima, to se prosto podrazumijeva i moramo da budemo bolji 15 razlike da bi pobijedili. Tu utakmicu u produžetku su dobili na svježinu, konstantno su rotirali svoje igrače, su bili lišeni Brauna i Gedraitisa, koji u suštini nijesu toliko značajni za njihov roster koliko ovi gore pomenuti za naš. Tako da to promašeno bacanje Karlika, njemu se nema šta zamjeriti, odigrao je vrhunsku partiju, odličan playmaker, Partizan je odigrao s njima, znači bez cijelog tima na jednu loptu, faktički to se više u narednim utakmicama gdje ćemo biti kompletni neće ponoviti. Prethodna utakmica, isto tako u Euroligi, mogla je dode na našu stranu, tu smo stvarno odigrali, da kažemo, katastrofalno, Tajrik je preporno reagovao, ali prosto to je takav karakter, u nekim situacijama nam i pomogne, u nekima i odmogne, ali šta da se radi. Okrećemo se obavezama u Euroligi i u ABA ligi. Što se tiče dalje ovoga finala, znači bez toliko igrača odigrati na jednu loptu utakmicu, znači to može samo ekipa maestralno vođena trenerom Željkom Obradovićem. Igrao je faktički samo s jednim centrom, malu montažu imao isto Balša Koprivica, jer prosto nije mogao protiv tih bržih zvezdinih igrača, stalno bi ga napadali na ta preuzimanja i lako prolazili. Tako da odlična utakmica, šteta jer koliko god da nema rezultatski značaj s njima da se igra ispred zgrade, to znači, ne možemo da rečemo da je nevažno i da nam nije krivo što smo izgubili, ali idemo dalje. Važnija je ova Euroliga, iskreno nadam se play-inu sa njima, znači volio bih play-in da mi budemo 10 i oni da budu 7.
ili samo s njima da ukrstimo ili play-in ili play-off. Volio bih to više nego ne znam kakve pare sad neko hoće da mi ponudi. Eto, toliko od mene za ovo uključenje. Poruka navijačima Partizana da se ne obaziru mnogo na kup bez 4 vrhunska igrača, znači koji su bitni u rotaciji, da smo igrali na jednu loptu s njima, bit ćemo kompletni pobjedit ćemo ih u bitnijim utakmicama. I još nešto za kraj, samo sramno komentarisanje Nemanje Nedovića, govorimo o igraču koji play-off Evrolige nikad nije igrao, pitanje je da li će ga igrati ove godine, i ako bude igrao, najmanje će ga igrati njegovom zaslugom, više zaslugom ostalih igrača tu, znači jedan periferan igrač koji nikad ništa bitno nije osvojio, nikakvu bitnu ulogu on nije imao u nekoj da rečemo šampionskoj ekipi. Toliko od mene za ovo uključenje. I takav igrač da uzima u ruke najtrofejnijeg trenera Evrolige, to je smiješno. Treba da se pokrije ušima i da ćuti. Toliko od mene za uključenje. Prijatno. Hajdemo na još jedno, eventualno 2 uključenja, da vidimo koliko je ostalo. Eto, to bi bilo to. Nisu se baš svi javili. Marko i Predrag, ali dobro. Prosto neki broj izgleda iz Amerike, ali nije ostavio ime. Ne možemo da stupimo u kontakt sa tim gledalcem. I to bi bilo to. Budite uz reprezentaciju. FIBA prozori su ono što će biti u žiži. Još jednom čestitke košarkašima i treneru Crvene zvezde i navijačima Zvezde na osvojenom trofeju. A mi se vidimo kad krene i ABA i Euroliga.